ndagira ngo nsaba umukozi w'Imana atera intambwe hano imbere hamwe n'uwo bari kumwe. Reka ndebe rero abifuza kubaza ibibazo, ndabona muri benshi cyane. Twumvikane n'abantu bangahe? Bane. Nejo harahari. Okay, dufite mwene data hariya, wewe haguruka. Harundi nyumiriye pfo. Mwene data w'inyuma ngwino. Bonkene y'abadamu babiri nabo. Muri abo badamu wewe ngwino, wowe nawe mama ngwino nawe. Karibu hano imbere. Ndagira ngo abandi butwihanganire ejo muzabaza. Reka duhe mwene data agira icyo atubwira. Watubwira izina ryawe ni? Yesu ashimwe. Bwana sifiwe. Nitwa Kairango Antoinette. Jina langu ni Kairango Antoinette. Ikifuzo cy'amatsiko nubaga ashaka kumubaza umukozi w'Imana, ashaka kumubaza amaze ibyo yakoraga umurimo wo kubi ipusi n'imbeba, yabikoze amaze kuganira na Yesu, Yesu amuganiriza, cyangwa se yabikoze akiri muri Tanzania? Nataka kuuliza hivi, cyangwa se ashobora kuba Imana yaramuganirije ariko ntiyamenya yuko Imana Yesu adakundana n'ibyo by'ubupfumu, mwumvaho ntabyumva neza, yabasha kudusobanurira. Swali langu linasema hivi, mbele uanze ile kazi ya kujigeuza paka ama panya, ilikuwa baadaye Yesu akutembelee akusumulishe, ama ni nyuma ya pale, ama alikusumulishaka mbele alafu haukukubali wala haukuelewa kama ni Mungu wa ukweli anakusumumisia ukaendelea kufanya ile mambo? Sawa. Murakoze. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Mambo yote ya uchawi niliyafanya nilipokuwa bado ni Muislamu. Ibyo bintu byose by'uburozi nabikoze nkiri Umwisilamu. Nikiwa mwaka wa mwisho Saudi Arabia, igihe nari ndi mu mwaka wa nyuma mu Bwarabu, nilikuwa ninasoma darasa moja na mtu mmoja anaitwa Osama bin Laden. Icyo gihe muri uwo mwaka wa nyuma umuntu twiganaga ni wa wundi Osama bin Laden. Yeye alinifundisha uchawi wa Kiarabu. Niwe washoboye kunyigisha uburozi bw'Ubwarabu. Mimi nilimfundisha uchawi wa Kiafrika. Ngewe mwigisha uburozi bw'Abanyafrika. Tulikuwa marafiki. Twari inshuti. Na kule Saudi Arabia alinipeleka nyumbani kwao. Kandi aho ngaho mu Bwarabu yanjyanye mu rugi wabo kunitambulisha kwa wazazi wake, kugira ngo anyerekane mu muryango we. Kitu nilichomfanyia alichokiona ni cha msingi sana kwake. Icyo namukoreye rero yabonye ko ari kingenzi cyane. Nilimfundisha kusafiri usiku bila kutoa nauli au bila gharama yoyote. Namwigishije uburyo ushobora gufata urugendo nijoro udafashe ikintu cyari cyose cyaba ari indege cyangwa se uburyo bwose bwo kugendamo cyangwa se tike. Angeweza kutoka Saudi Arabia akaja Kigoma kwa dakika 3. Yashoboraga kuba yava mu Bwarabu akagera Ikigoma muri Tanzania mu minota 3. Sasa ile technique aliipenda sana. Iyo technique rero cyangwa iyo koranabuhanga yarayikunze cyane. Lakini ni ya kutumia nguvu za giza. Ariko mu byukuri ni koranabuhanga nyine rikoresha imbaraga z'umwijima. Kwa hiyo kila nilichokifanya katika Uislamu, ikintu cyose nakoze nkiri Umwisilamu, nilikuwa ni bado ningali Muislamu, ndio niliwezeshwa kufanya mambo ya uchawi wa namna hiyo.
nari nkiri umwisilamu ni nabwo nashobozwaga gukora ibyo bintu byose by'uburozi. Kwa mfano nikitaka kutoka Kigoma na kwenda Dar es Salaam, ku rugero nshatse nko kuva Ikigoma njya Dar es Salaam, kwa safari yangu binafsi, ku rugendo rwanjye rw'umwihariko, nilikuwa naenda nyuma ya nyumba yetu uwani. Njewe najyaga mu kibanza inyuma y'urugo rwacu, alafu nakuwa nimetengeneza jini mmoja anaitwa Asafar. Hanyuma ngakora ijini ryitwa Asafari. Kwa hiyo nikisha kwenda pale nyuma ninaita mizimu ya ukoo wetu waliokufa majina yao kama matatu, na waita, alafu mizimu yao inakuja inanyanyua ndani ya upepo. Kwa dakika 1.5 nimeshafika Dar es Salaam. Aho ngaho narihereraga nkahamagara abazimu biwacu bo kubasugukuru bacu nka batatu bapfuye, nkabahamagara mu mazina yabo, barangiza bakohereza umuyaga mwinshi ukanerura ukanja naho nshaka ni kujya mu munota umwe n'igice gusa. Kwa hiyo ile kujigeuza mapaka, mu by'ukuri ibyo byo kwihindura imbeba cyangwa injangwe, nilifanya hayo nilipokuwa Muislamu. Ibyo nabikoraga nkiri umwisilamu kwa sababu niliwezeshwa na majini hayo, kuko nayo majini y'abayisilamu yanshobozwaga gukora ibyo ngibyo. Lakini baada ya kumpokea Yesu, ariko nyuma maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu akawa mwokozi wangu, Yesu ambera umwami n'umukiza, hakuweza kushirikiana katika maisha na vitu viwili. Nago byashobokeraga neza nanone kongera gukorera cyangwa gukeza abami babiri. Biblia inasema nuru na giza hawakai pamoja. Biblia iratubwira ngo umucyo n'umwijima ntibishobora guturana. Kwa hiyo nilipokuwa nimeshamwamini Yesu, giza lilikimbia. Nukuvuga maze kwakira Yesu no kumwizera, umwijima warahunze. Vipo vitu ninavyovielewa kielimu, hari ibintu nsobanukiwe mu buryo bufatika bw'ubumenyi busanzwe, lakini siwezi kuvifanya kwa sababu yale majini yalikuwa yaniwezesha kufanya sinayo tena. Kandi ibyo bintu nakoraga sinyibashije kubikora kuko amajini yamfashaga kubikora, ubu ngubu sinyiyafite. Nafikiri uliouliza swali umenielewa. Ndibaza yuko uwabajije ikibazo yansobanukiwe. Asante sana. Murakoze cyane. Merci. Nitwa Gahunga Prime. Jina langu Gahunga Prime. Nari mfite ikibazo kijyanye no kuba mwene data yari kuvuga aduhereza les versets coraniques. Alors nihereza nibaza ikibazo, Bible iratubwira ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura, kandi tuzi neza ibyo Yesu yagiragaho référence, c'était la parole sainte. Alors nibaza, est-ce que dans ce Coran y a-t-il une vérité? Muri Korani haba harimo ukuri gushobora kubohora umuntu? Ça c'est ma première question. Acha tuanze tustafsiri. Ulizo langu la kwanza linasema hivi, ulikuwa ukatufundisha unatupatia masurati ama maandiko yenye Korani. Sasa tena na neno la Mungu linatuambia kama tutajua ukweli na ukweli lutatukomboa. Sasa kwenye Korani kuna maneno ya ukweli inaweza kukomboa mtu ama hakuna ukweli ndani yake? Sawa. Ana ulizo lingine? Okay. Ikindi kibazo ni sisi terme nakoresha mu Kinyarwanda bakunze kugira reference muri mu apologétique bavuga l'authenticité de la Bible. L'authenticité de la Bible. Ukuri kwa Bibiliya kwabaye prouvé par les faits historiques, même les recherches archéologiques, même les témoignages zabaye évident ku bintu, mais c'est les preuves nyinshi zaragaragaje. Je nkibaza le Coran yagize ihe preuve ya authenticité? Swali lingine linauliza hivi, Biblia ayo imeandikwa na imekubaliwa na Mungu ameweka hapo karama, anasema kama ni neno lake, tena kuna mambo yengine imefanyika ikaonekana kama ni ya ukweli ndani yake. Sasa je, Korani ayo ni vipi? Kuna mambo mengine ya ukweli ama kuna ingine karama ya Mungu iko ndani ya Korani? Kuna authenticity ya Korani kama vile kuna authenticity ya Bible ndani ya Korani. Ikindi kibazo, basi tumalize kwanza ya mawili alafu taendelea. Korani ni maneno ya Kiarabu.
Korani na magambo y'icyarabu. Walioandika Qurani ni watu watatu, mmoja anaitwa Uthmani, mwingine Ali, mwingine Abubakar. Korani yanditswe n'abagabo batatu, umwe ni Osmani, undi ni Ali, undi ni Abubakar. Na kuna maneno huwa yanazungumzwa na ndugu zetu Waislamu, wanasema Qurani ilishuka kutoka mbinguni ikaja duniani. Kandi bene data b'Abayisilamu bajya bavuga yuko Korani yavuye mu ijuru iramanukiza ku isi. Sio kweli. Ibyo si ukuri. Qurani yamo maneno mazuri yanayoweza kutupa msimamo katika imani yetu. Mu by'ukuri Korani harimo amagambo meza y'ukuri ashobora kuduha kwizera tukaguhagararaho. Biblia inasema, Biblia itubwira yuko kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Biblia itubwira yuko iyandikwa ryose rihumetsweho n'Imana rigira icyo rimara mu bugingo bw'umuntu. Ndani ya Qur'ani hata kama kuna maneno mazuri ya kutujenga au tunaweza tukatumia katika kuwashuhudia Waislamu au kuwaeleza habari za Yesu Waislamu, lakini sio neno la Mungu. Ariko muri Korani nubwo harimo amagambo meza rwose ashobora gukomeza Abayisilamu tukaba twayababwira bakumva basubijwemo imbaraga, ariko na amagambo y'Imana arimo nagwa ari ijambo ry'Imana. Kwa kuwa walioandika hii Qur'ani hawakuongozwa na Mungu Roho Mtakatifu. Kubera yuko abanditse iki gitabo cya Korani ntabwo bigize bayoborwa n'Umwuka Wera. Biblia imeandikwa na wanadamu. Biblia nayo yanditswe n'ibiremwa muntu, na pamoja tunasema ni neno la Mungu, kandi tuvuga yuko ari ijambo ry'Imana. Hatuwezi kusema kwamba Biblia iliandikwa na Mungu ikashuka imekamilika kama hivi. Kandi ntabwo dushobora kubesha yuko ngo Biblia yanditswe n'Imana ikamanuka ku isi yanditse gutya. Kwa kuwa ni wanadamu walioiandika, kubera yuko ari abantu baryanditse na walioongozwa na Roho Mtakatifu, kandi bayoborwa n'Umwuka Wera ambaye ndi Mungu, kandi Umwuka Wera akaba ari we Mana, ndiyo tunathibitisha kwamba ni neno la Mungu. Niyo mpamvu twemezwa yuko ari ijambo ry'Imana. Kwa hiyo ndugu yangu ni kwamba mu by'ukuri mwene data reka nkubwire, tunaposoma Qur'ani, iyo dusoma Korani maneno mazuri yamo, harimo amagambo meza. Na mimi niliona maneno mazuri kwenye Qur'ani, kandi nanjye hari amagambo meza nasanzemo pe, yaliyonifanya kufuatilia habari za Yesu. Kandi ayo nganiyo yansunikiye gukurikira inkuru za Yesu. Na huyo Yesu akajua kama kweli mimi na kiu naye. Kandi Yesu ahitabona yuko nanjye nkwiriye kumuyoboka. Kandi mufitiye inyota. Akaniokoa. Arangiza. Kwa hiyo tunaposoma Qur'ani tukiwasomea Waislamu, niyo mpamvu dusomeye Abayisilamu Qur'ani, tuna uhakika kwamba wao wanaamini kitabu hiki ndicho kitabu cha Mungu wao. Niyo mpamvu bo iyo tubasomera kino gitabo bo bizera ko aricyo gitabo cy'Imana yabo. Kwa hiyo tukiwaambia habari za Mungu wao ndani ya kitabu chao, twarangiza kubabwira inkuru z'Imana yabo mu gitabo cyabo, wanaamini haraka, bakizera vuba vuba. Umenielewa ndugu? Ese waba wanyumvishije? Yes. Bon, ikindi kinashaka kubaza ni ikintu numvise mu gitondo kuri BBC, umuntu yabajije l'historicité ya Kahaba, la pierre noire, bazenguruka muri Imaka. Alors harimo amafe ari nka mythe, sinzi ko umuntu yabivuga, ariko nibajije hari ukuri yaduha kuri liriya buye. Ingine swala inauliza hivi, ni tangazo nilisikia kwenye BBC asubuhi ya leo, ni kwa ile jiwe lieusi linakuwa kwenye Maka, watu wanaenda huko. Ese ukweli ya ile jiwe ni ukweli gani? Sawa. Mimi katika miaka 8 ya Libya na miaka 6 ya Kuwait na miaka 4 ya Irani na miaka 2 ya Saudia, wakati nikiwa vioni nilikuwa nakwenda Maka kila mwaka. Njewe muri ya myaka yanjye 8 yo muri Libya, 6 yo muri Kuwait, 4 yo mu Bwarabu ndetse n'ibiri yo muri Irani, najyaga njya Imaka buri mwaka. Ile inaitwa jiwe jeusi, kwa Kiarabu al-aswadu, yani sio jiwe jeusi, ni kitambaa cheusi kilichozungushwa lile kaburi ya Muhammad. Ni kitambaa cheusi kilichozungushwa ile kaburi ya Muhammad, kwa maana hata hii madhabahu yetu tunaiona ni nyeupe namna hii, lakini tukiweka kitambaa chochote
hii rangi hutaiona. Kwa hiyo utaona ile kitambaa kilichozungusha. Kwa hiyo inaitwa kaburi, jiwe jeusi. Sio jiwe jeusi, ni kitambaa cheusi kilichozungushwa kwenye ile kaburi. Mu byukuri iryo buye ryitwa ko ari umukara riba imaka, mu byukuri ntabwo ari buye ry'umukara, ahubwo ni igitambaro cy'umukara batwikirije imva ya Muhamadi. None abantu bakagira ngo ni umukara, kuko natwe hano iyi altari yacu tuyifashe tukayishyiraho umwambaro runaka, ukukwera kwayo ntabwo twakubona, ubwo twabona iryo bara runaka twashizeho. Na wakati unafika pale lazima uzunguke mara 7, na unapozunguka mara 7 unabusu lile kaburi la Muhammad, unasema as'aluka barakatu wajiniyatu an yakuna ilaya ma kharajtu. Unasema ninaomba baraka zako na majini yako uliyokuwa nayo yaingie ndani yangu. Mu byukuri iyo ugeze aho ngaho imaka usabwa kuhazenguruka inshuro 7, kandi ugenda uharamya umeze nka urimo kuhasoma, watura amagambo yo mu cyarabu yo kuvuga ngo ndagusaba kugira ngo ume imigisha yawe n'amajini yawe byose bijyane nanjye. Kwa hiyo ukitoka kule Maka ukirudi nyumbani, none wavayo imaka ukagaruka mu rugo, unakuwa umekuja na upako wa majini. Mu byukuri ubuzanye amavuta y'amajini. Nafikiri hilo swali tumeelewa. Ndibaza yuko icyo kibazo tugisobanukiwe noneho. Samahani, nitauliza kwa Kiswahili. Nafikiri mumbabarire ndabaza mu Giswahili. Mchungaji, na maswali matatu. Mukozi w'Imana afite ibibazo bitatu. Swali langu la kwanza, wakati ulikuwa Muislamu ukampokea Yesu, wakati ulikuwa Muislamu Mtume Muhammad alikuwa mtume wako, sasa hivi unamuita nani? Hilo ni swali la kwanza. Ikibazo cyanjye cya mbere, igihe wari Umuislamu Muhammad yari intumwa yawe, none ubu ngubu umaze gukizwa, Yesu niwe mwami wawe, ese ubu ngubu wabumwitande? Muhammad wabumwitande kuri wowe ninde? Naomba nijibu haraka sana hilo swali. Reka ngisubize vuba vuba icyo kibazo. Katika surati Al-Ahqaf aya 99 inasema, ku murongo surati Al-Ahqaf murongo wa 99 uravuga gutya. Nasema qul ma kuntu bid'a min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bihi wala bikum in atabi'u ila ma yuha ila wa ama ila nadhirul mubin. Malaika Jibrilu alikuja kwa Muhammad akamwambia hivi. Malaika Gabrieli yagendereye Muhammad amubwira cya, akamwambia sema, na akasema, aramubwira ati uvuge, na waravuga. Akasema ma kuntu bid'a min ar-rusuli, mimi sifai kuitwa mtume katika mitume. Ngo njewe nago nkwiriye kwitwa intumwa mu zindi ntumwa. Wa ma adri ma yuf'alu bihi wala bikum, wala sijui nitakapoadhibiwa siku ya hukumu, na ninyi mnaonifuata sijui mtaadhibiwa kiasi gani. Kandi sinzi uburyo nzahanwa umunsi w'urubanza, kandi n'abari abankurikira sinzi uburyo bazahanwa. Sasa nisimuite mimi, alijiita yeye kwamba yeye hafai kuwa mtume katika mitume. Nanjye rero narindi zina mufitiye, kuko nawe ubwe yari yaturiye ngo nanubwo akwiriye kuba intumwa nk'izindi ntumwa. Kule Tanzania walitokea Waislamu kunishtaki kwamba nakashifu Uislamu au namkashifu Muhammad. Irani rero muri Tanzania barandeze yuko njyanuka Muhammad nkamusebya. Tukaenda mahakamani. Hanyuma tujya mu rukiko. Sasa tulipofika mahakamani, hakimu akaniambia wewe mchungaji Paulo unamkashifu Muhammad. Hanyuma tugeze mu rukiko, umucamanza arambwira ngo wowe Huseni ujya usebya Muhammad. Mimi nikawaambia sijasema kwamba Muhammad ni mbaya, ila yeye ndiye alijisema kwamba ni mbaya. Ndababwira ni sinigeze mvuga ko ari mubi, ahubwo niwe ubwe wivugiye ko atari mwiza. Hakimu akaniuliza una uhakika wa mambo hayo? Nikasema ndio. Umucamanza arambaza ese waba ufite ukuri kw'ibyo bintu uvuga? Sasa nikafungua Qur'ani. Hanyuma mbumbura Qur'ani, nikamwambia shekhe asome hiyo aya alafu atafsiri yeye mwenyewe. Hanyuma ndavuga uwo mushehe wari wandeze wenyine abumbure Qur'ani asome uwo murongo wenyine, hanyuma kandi awusobanure. Shehe akasema
Muhammad amesema yeye hafai kuwa mtume katika mitume. hanyuma ahita bisubiramo ngo Muhammad yaravuze yuko adakwiriye kuba intumwa nk'izindi ntumwa. Nikamuuliza hakimu, hanyuma ndamubaza uwo hakimu, uwo mucamanza, nikamwambia shekhe amesoma aya hiyo na tafsiri yake umeisikia. ndamubwira ati she yasomye uwo murongo kandi yawusobanuye nawe kandi wabyumvise. Waislamu wanaweza kumshtaki? Ese abayisilamu bashobora kumurega? Kwa sababu yeye amesema kwamba Muhammad amesema yeye hafai kuwa mtume katika mitume, yeye shehe mwenyewe. Kuko uwe kubwe amaze kwisomera yuko Muhammad yivugiye yuko adakwiriye kuba intumwa nk'izindi ntumwa. Kwa hiyo nikamwambia kama yeye hawezi kushtakiwa na mimi siwezi kushtakiwa, sababu tunanukuu aya aliyosema mwenyewe. Noneho narabajije ndavuga ni ko amaze kubyisomera, ese abandi bayisilamu nabo bashobora kumurega? Kuba rero badashobora kumurega, nanjye ntabwo akwiriye kundega. Kwa hiyo aliwauliza Waislamu, huyu shehe tumshtaki na yeye? Hanyuma abaza abandi bayisilamu bari aho ngaho, ese uyu shehe nawe tumurege? Basi kesi ikawa imeisha. Hanyuma urubanza ruracibwa. Swali langu la pili, nauliza Qur'ani na vitabu vingi, ila kuna vitabu vitatu ama vine nitauliza. Kuna Msafa, kuna Juzu, pia na Yasini. Mara nyingi tuliona watu wengi wakitoka kusoma Misri wanakuja ni mashehe pia waganga, kwa kuwa wanasema kuna chuo kikuu kule wanasoma mambo ya uganga kuhusu nguvu za giza. Sasa unaweza kutuambia kuna hatari gani katika hivyo vitabu, wala kuna kuponya gani katika hivyo vitabu? Muri Qur'ani harimo ibitabo byinshi, ariko ndashaka gusobanuza ku bitabo bijyanye nka bitatu. Hariho Juzu n'ibindi bibiri yavuze. Ibyo bitabo habaga haje abashe bavuye mu mahanga kwiga, bavuye guhabwa ubumenyi bwabo, bakavuga yuko bizi ibindi bintu bijyanye n'uburozi cyangwa se ubupfumu. Ese yatubwira iki kubijyanye n'ayo magambo? Ese harimo kuri iki cyangwa se twabyirindamo gute? Kuna elimu inaitwa elimu falaki. Elimu falaki ni elimu ya uchawi. Hari isomo ryitwa elimu falaki, kandi ni isomo kabisa ry'uburozi. Lakini kuna elimu inaitwa fiqhi. Fiqhi ni elimu ya kumjua Mungu wa Kiislamu. Harimo n'irindi somo ryitwa fitri. Iryo fitri rero ryo ni isomo ryo kumenya Imana, ariko Imana yo mu Bisilamu. Kwa hiyo msomi anapokuwa ameenda kusoma anafundishwa na elimu ya uchawi ili kwake iwe kama ni kinga. Umunyeshuri rero yagiye kwiga ayo masomo yigishwa ndetse n'iryo somo ry'uburozi kugira ngo kuri we bizamubere nk'igare rimuheka. Kwa sababu ukiwa mchawi katika Uislamu unaogopwa. Kuko iyo ubaye umurozi mu Bayisilamu uratinywa. Halafu elimu hiyo inamfanya shekhe yoyote aweze kuwa na akili ya kuwaroga watu majini. Yale majini yanapowaingia yanawaleta kwake, halafu anajifanya kuwatibu majini yale. Yakisha muingia yule mtu, wewe yule mtuma unaweza kumwambia jini acha nenda zako, lakini kwa ujanja wa shekhe anajifanya kuwasha ubani ama udi na kusoma dua nyingi ili ujue kwamba kweli huyu shehe ananitibu. Lakini wakati ule anasoma, wewe utajua anafanya kazi. Ni kama vile unamwambia mbwa kamata, mbwa anakamata. Ukimwambia mbwa achia, anaachia. Kwa hiyo jini yule anakuwa kama mbwa. Sasa wakati ule amemleta, kwa hiyo anajifanya kusoma, kuwasha ubani mwingi, makeke mengi sana, uongo mtupu. Kwa hiyo ni kumwambia tu jini idhihabu, nenda, itriku, muache, na anaondoka. Sasa hawafanyi hivyo, ni kutaka waone kwamba nikiamua tu mara moja kwamba wewe jini muache, watasema mimi ndiye nilie mtuma. Kwa hiyo kutafanyika kama kashughuli kidogo hapo. Mu byukuri muri ayo masomo abashe biga y'uburozi baba bafite ubushobozi bwo kohereza amajini mu bantu. Ayo majini yamara kwinjira mu bantu bikaba ngombwa yuko abo bantu nanone babagarukira kugira ngo babavure. Baza nanone kugira ngo babavuze, bagakora ibintu by'ubukorikori, bagacana imyotsi, bagasoma ya magambo yo muri Qur'ani menshi kugira ngo bagaragaze yuko barimo kubavura. Nono ba bantu bakakomeza bakabizera ko ari bo barimo kubakiza, kandi nyamara ari ibintu bisanzwe. Ashobora no kuvuga ijambo rimwe ngo wajini we sohoka, agasohoka, wajini we genda, akagenda, ariko agakora ibintu by'ubukorikori bwinshi gusa kugira ngo yihe icyo cyubahiro n'icyo gitinyiro agihamane. Haya, swali langu la mwisho,
Kuna jana ulizungumzia kuhusu majini, ukasema mizimu, lakini kuna yangine mapepo niliwahi kuuliza mashehe. Tulikuwa tukizungumza kwa mimi napenda kuuliza. Kuna wakati wanasoma kama ile wakati wanafanya al-albadri ya kuadhibu mtu wala kumkingia, wanasema kwamba hawaiti majini, wanaita marohani. Marohani ni mapepo ambayo wanakuwa wako juu ya anga, ambayo wana nguvu sana. Wanawaita kama wale askari walipigana vita ya Muhammad, ile jihadi. Natafuta unaambie tofauti ya majini, mikuri ile wanaita mizimu, pia na mirohani. Mu magambo make icyo nshaka gusobanuza nukumenya itandukaniro riri hagati y'amajini, imizimu n'abadayimoni, kuko hari igihe abashe twaganiriye bajyaga bavuga yuko iyo bagiye kukingira umuntu cyangwa kumusengera ntago baba bahamagara amajini, ahubwo baba bahamagara iyindi mizimu iba hejuru mu kirere yo itameze nk'amajini cyangwa amadayimoni. Ndifuza gusobanukirwa aho ngaho. Qur'ani inasema walaqad dhara'na jahannama kathira min aljini wa ins, kwamba yeye Mungu ameumba moto, watakaoingia katika moto huo ni watu na majini. Watu wa namna gani? Ni wale walioweka imani yao katika majini, kwamba ni viumbe sahihi, ni viumbe vya kweli. Sasa watu hao wanaoamini majini na hayo majini, Qur'ani imesema wataingia katika moto huo. Sasa wanaposema kuna marohani na kuna majini, hapo wanadanganya. Ni kama hivi tulivyo sisi wanadamu, kila mmoja ana jina lake, lakini sisi ni wanadamu. Sasa kwa kuwa sisi ni wanadamu na kila mmoja ana jina lake, hauwezi kusema kwamba kuna utofauti wa wanadamu. Mwanadamu ni mwanadamu tu, ila majini yana aina nyingi, lila yote yanaitwa majini. Unanielewa ndugu yangu? Kwa hiyo mu by'ukuri amajini, Korowani ivuga yuko Imana yaremye umuriro uzajyamo abantu bazarimbuka hamwe n'amajini n'abantu bakurikiye ayo majini. Kandi amajini kuvuga ngo harayo bita amakohani, sukuri ni nk'ukuntu abantu twese tutitwa amazina amwe, buri muntu aba afite izina rye, ariko twese turi abantu. N'amajini nayo nuko amwe yitwa kuriya ayandi akitwa kuriya. Umenielewa ndugu yangu? Ese waba wanyumvishije mwene data? Bwana pewe sifa. Swali langu liko hivi. Nataka uniambie kama kuna tofauti katikati ya makorani. Kwa juu wewe ulikutana na wa Osama bin Laden, wa Saddam Hussein, unajua jinsi wanaweza kufasiria muruga zenye nyingi, au kama wanaweza kuchange jina la Yesu wanatia jina la Muhammad. Kwa juu kwangu niko na Qur'ani inatafsiria mu Kiingereza, ile sura ya Al-Imran ndio yenye pekee nilikuta ndani jina la Yesu. Ale maaya yengine nilienda nikaona pembeni walikuwa wanatia jina la Allah na Muhammad. Pale kwenye ulikuwa unatuambia kama ni Yesu. Ngewe ikibazo cyanjye nshaka gusobanuza, ndashaka kumenya yuko niba hari amakorowani menshi atandukanye, kuko hamwe yadusomeraga muri ya sura ya Al-Imran hamwe bavugamo Yesu muri korowani, niho honyine nasanze handitsemo Yesu, ariko ahandi hose nasangaga iruhande kandi barasobanuye mu Cyongereza bagashiraho Muhammad cyangwa se bagashiraho irindi zina. Ese haba ari amakorowani atandukanye? Labda tuseme kitu kimoja. Qur'ani ni moja. Reka tuvuge ikintu kimwe, Qur'ani ni imwe, lakini watafsiri wa Qur'ani hiyo ni wengi. Ariko abantu bahindura Qur'ani mu ndimi nyinshi ni benshi. Na kama kuna mtu, kama angeonekana mtu anayeitwa Abdallah ibn Farasi, iyo haza kuboneka umuntu witwa Abdallah Mufarasi, yule mtu alitafsiri Qur'ani vibaya na akaharibu kabisa maana ya zile aya zilizoandikwa ndani ya Qur'ani. Uwo nguwo yasobanuye nabi Qur'ani, ahindura ubusobanuro bwose bwa Qur'ani. Kwa mfano Qur'ani ya Kiarabu inasema, nk'urugero Qur'ani y'Icyarabu iravuga, innamal masihu Yasuan ibn Maryam
hakika mpakwa mafuta Yesu aliyezaliwa na Mariamu. Hii Qur'ani imesema hivyo, lakini tafsiri wametafsiri wanasema hakika mpakwa mafuta Isa aliyezaliwa na Mariamu. Muri Qur'ani y'Abarabu baravuga ngo Yesu uwasizwe kandi wabyawe na Maria, ariko mu zindi Qur'ani bashiramo ngo Isa wasizwe wabyawe na Maria. Kwa nini walibadilisha Yesu kwa neno lake halisi kulibadilisha akawa Isa? Ni impamvu yiherero yatumye bahindura izina rya Yesu akaba Isa. Yasuan maana yake ni okoa wanadamu na dhambi zao. Yoshua bisobanura gukiza no kubohora abantu n'ibyaha byabo. Lakini Isa lina maana wekundu uliochangamana na weupe. Ariko Isa byo bisobanura umutuku wavanzwe n'umweru. Kwa hiyo walipokuwa na tafsiri kutoka kwenye Qur'ani ya origin ya Kikureishi, igihe rero basobanuraga Qur'ani y'umwimerere yavuye Kureishi, walikuwa nakutana na neno hili Yasuan, okoa wanadamu na dhambi zao. Bahoraga bahura n'iri jambo rivuga ngo Yoshua ukiza abantu n'ibyaha byabo. Manake neno Yasuan maana kazi yake ni kuokoa. Nukuvuga ngo umurimo wa Yoshua nugukiza. Kwa hiyo walipokuwa wakisoma jina hilo walikuwa wanapoteza fahamu kutokana na majini walionayo, wanaanguka chini. Igihe rero bageraga kuri iryo jambo bahitaga batakaza ubwenge kubera amajini babaga bafite, bakahita bikubita hasi. Wakasema kad azimna an tablila min al-ism Yasuan ila ism Isa. Tunaazimia sasa, tunaamua kwa makusudi kubadilisha jina la Yasuan kuliingiza huyo Yasuan awe Isa. Niyo mpamvu bahise bafata icyemezo bavuga ngo kuva none dufashe icyemezo cy'uko iri zina rya Yoshua ririmo turihinduye kuba Isa. Kwa hiyo wakisema Isa, majini yale hayapati shida. Noneho bavuga Isa, ya majini yabaga barimo n'abakubite hasi. Na hata tunapokemea mapepo kwa watu wanaojua lugha ya Kiarabu, hatusemi wewe jini toka kwa jina la Isa, tunasema wewe jini toka kwa jina la Yesu, na anatoka. Niyo mpamvu yo turimo gusengera abantu barimo n'amajini, ntabwo tubirukana tuvuga ngo mwa majini mwe turabirukana mu izina rya Isa, ahubwo turavuga ngo tubirukanye mu izina rya Yesu bakabona gusohoka. Kwa hiyo dada yangu, waliamua kufanya hivyo tu kurekebisha, lakini Qur'ani ni moja, tafsiri ndizo zimetofautiana. Mushiki wanjye rero urumva yuko babikoze nkana kugira ngo bahindure ubusobanuro gusa, ariko ukuri kwabyo nuku nguku. Swali langu la pili, ile siku ya Ijumaa ulienda kuambia nani za Yesu? Waislamu. Waislamu. Hakuna mtu hata mmoja aliokoka ile siku ile ile. Ikibazo cyanjye kindi kiravuga gutya, wa munsi wa gatanu wagiye mu musigiti kubwira abayisilamu inkuru za Yesu, hese haba harabonetse n'umwe wakiriye agakiza uwo munsi? La, swali nzuri sana dada yangu, Mungu akubariki kweli. Cyo ni ikibazo cyiza cyane mushiki wacu, Imana iguhe umugisha. Niliposimama namna hii kwenye msikiti mkubwa, igihe nahagaze kano kageni muri uwo musigiti mukuru cyane, na nikawasomea aya inayosema, hanyuma mbasomera uwo murongo uvuga inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii, Mungu Allah na malaika zake wanakutana pamoja kumuombea Muhammad. Mbasomera yuko Imana Allah hamwe n'abamarayika bajya bahura kugira ngo basengere Muhammad. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sasa aya inasema enyi mliomuamini Muhammadi muombeeni na mumtakie msamaha. Hanyuma nanu uwo murongo ukakomeza uvuga ngo yemwe abayoboke ba Muhammad ni mumusengere mumusabira imbabazi ku Mana. Nikawauliza Waislamu, hanyuma mbaza abayisilamu, sisi Waislamu na Muhammad nani anayestahili kumuombea msamaha mwingine? No ndababaza ese ari twebwe ari na Muhammad ninde ukwiriye gusabira undi imbabazi? Wakasema yeye ndiye angetuombea sisi msamaha. No baransubiza bati niwe ukwiriye kudusabira twebwe imbabazi. Sasa sisi ndio tunamuombea yeye msamaha. No ndababwira ni twebwe tumusabira imbabazi. Na anayeombewa msamaha ni mtu aliyekosea, mtu mwenye makosa. Kandi umuntu usaba imbabazi ni umuntu uba warakoze amakosa. Kwa hiyo nikawaambia sisi tunaomuombea ndio watakatifu kuliko yeye. No ndababwira ngo twebwe tumusengera ni twebwe abera kumurusha. Sasa nikawaambia kuendelea kumuombea huyo mimi na uacha Uislamu.
none ndababwira ngo njyewe kugira ngo nkomeze musengere njye ndabiretse iby'ubwisilamu. Siku ile ya Ijumaa watu karibu 30 walinifuata nyumbani. Uwo munsi abantu nka 30 barankurikiye mu rugo. Wale watu nilipotoka sasa kwa yule askofu kuniombea, hanyuma amaze kuva kuri wa mukozi w'Imana kunsengera, mimi nilipofika nyumbani nikawakuta, ngeze mu rugo ndabasanga, nikajua sasa wamekuja kunimaliza. None ndibwira ni ngo none abangaba baje kundangiza tu. Lakini mmoja akaniambia, shekhe, usiwe na wasiwasi, sisi tuko na wewe. Ariko umwe muri bo arambwira ngo shehe rwose humura turi kumwe. Nikawaambia, mko na mimi kwa sababu gani? None ndababaza ese mwaba muri kumwe nanjye kuziye mpamvu? Wakasema, na sisi tunamtaka tumfuate huyo Yesu. Natwe turifuza gukurikira uwo Yesu. Kwa hiyo nikamuita yule aliyeniombea, hanyuma mamagara wa undi wansengeye, akawaongoza sala ya toba watu 30 pale pale nyumbani kwangu. Nabo ahita bayobora mu isengesho ryo gukizwa aho ngaho ako kanya. Na Waislamu wameendelea kuokoka kwa sababu ni wakati wao, lazima waokoke. Kandi Abayisilamu bakomeje gukizwa kuko ni igihe cyabo birakwiriye yuko bakizwa. Amen. Amen. Mwene data Muzava yabari hano? Ndugu Mzawa ese yabahari? Karibu ndugu, karibu hapa. Karibu, turakwakiriye hano. Bwana sifiwe sana. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Mimi kwa jina naitwa Paul Mzava. Njewe mu mazina yanjye nitwa Paul Muzava. Natoka Tanzania, sehemu ya Kilimanjaro. Njewe naturutse muri Tanzania, Kilimanjaro. Mchungaji Paulo Hussein Mubarak nimemfahamu tangu siku anamkubali Yesu. Uyu mukozi w'Imana Dr. Hussein njewe namumenye kuva igihe yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we. Jana asubuhi, ejo mu gitondo, mtu mmoja alikuja kwenye mahubiri hapa, tukakutana naye wakati nakwenda kazini. Umuntu umwe wari wavuye hano mu nyigisho twahuriye ku kazi. Akanieleza nilikwenda kwenye mahubiri, kuna Mtanzania Muislamu amekuja na hubiri, anaeleza vitu vya ajabu. Jina anaitwa Hussein. Nikamwambia, Hussein jina la pili nani? Sijui ni jina la Kikristo. Akawa anasita. Nikamwambia, haitwi Paul huyo? Akaniambia ndio, alisema Paul Hussein sijui nini. Noneho arambwira ati njewe ejo nagiye mu nyigisho kuri Zion Temple, hari umwigisha wavuye muri Tanzania witwa Hussein, ariko arimo aravuga ibintu bikomeye cyane bitangaje. Noneho ndamubaza ese uwo muntu irindi yaba yitwa nde? Aravuga ngo yavuze Hussein, irindi ndamubaza ese yaba yaravuze ko yitwa Paul? Ndamubwira ngo uwo ndamuzi. Basi nikamtuma nikamwambia, kama yupo kwa muda nenda mwambie kuna mtu anaitwa Paul Mzava anataka tuaje kusalimia, kwa sababu tangu siku amemkubali Kristo ikatokea kitu fulani, akaenda sehemu nyingine, tukikutana hatujaonana, ni mpaka jana nimekuja kumwona. Noneho uwo muntu namutumye ndamubwira genda umumbwirire rwose niba gifite igihe gito inangaha akora ibishoboka byose tubashe kubonana, kuko kuvaho yakira umwami n'umukiza yagiye ahantu nitwongera kubonana, twongera guhura hashize umwaka yaragiye ahandi hantu. Sasa ndugu zangu katika Kristo, uyu mwanya uyu munsi nibwo tubonanye. Noneho bene data muri Kristo, ndugu zangu katika Kristo, napenda niwaeleze mambo machache matatu manne. Hari ibintu bike rero nifuza gusangira namwe, ni nk'ibintu bitatu cyangwa bine. Jambo la kwanza, ijambo rya mbere, baba nieleze mimi mwenyewe ni nani. Reka mbanze mbibwira uwo ndiwe ngewe ubwanjye. Mimi zamani nilikuwa colonel katika jeshi. Ngewe kera nari umukoloneli mu gisirikare. Baada ya vita Idi Amini ndo nikatoka
nikaanza kufanya biashara. hanyuma y'intambara yo kwa Idi Amin nibwo navuye mu gisirikari nangira gucuruza. Wakati nilitoka 1987. Navuyeyo mu mwaka wa 87. 1988. Hanyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1988 akaja mhubiri mmoja anatoka Nigeria. Haje umuvugabutumwa umwe uvuye muri Nigeria anaitwa Emmanuel Eni, labda wengi mmemsikia. Nataka nitoe mfano huo kidogo tu. Yitwa Emmanuel nirindi zina Eni. Emmanuel Eni, wenda bamwe mwaba mwaramwumvise. Alikuwa ni Muislamu. Yari Muislamu. Alikuwa na dini yake, sio mambo ya nini, lakini kwenye dini kumbe kuna mambo mengine wanachanganya, sijui ni viungo, sijui nini. Hayo si yajui. We yari Umwisilamu w'idini kandi mu by'ukuri wenda yari umuntu wisengera gucyo gusa, wenda ariko hari ibindi bintu byinshi bavangamo, ariko nje simbizi. Ninachotaka kueleza ni kwamba yeye sehemu anotoka, nimesema mimi natoka Tanzania, natoka Kilimanjaro. Icyo nshaka kubabwira rero nkuko nababwiye, yaturutse Tanzania kandi nanjye niho naturutse Ikilimanjaro. Yeye mwenzangu anatoka Tanzania, sehemu inaitwa Kigoma. Sasa ukitamka Kigoma hujakamilisha, anatoka sehemu inaitwa Ujiji. Nataka niweleze tofauti muweze kuelewa. Mu by'ukuri icyo nshatse kuvuga, njewe nuka Ikilimanjaro ariko aturuka Kigoma, ariko cyane cyane ndashaka kubabwira aturuka ahantu hitwa Ujiji. Ujiji. Kilimanjaro mpaka Ujiji ni karibu kilomita 2000. Lakini Ujiji hiyo Kigoma mimi nafahamu kikazi, na nataka niweleze kwanza, kuanzia hapo ndio mtamuelewa vizuri, maana vinginevyo hamuelewi. Reka mbabwire none ukuri, kuva Kilimanjaro kugera Ikigoma na ahantu harimo ibirometero 2000, kandi mu by'ukuri mwebwe wenda mbivugiye gutyo ntago mwamusobanukirwa, ariko ndashaka kuba musobanurira neza. Tanzania kuna sehemu ambazo zina sifa na tunaziogopa kwa kitu kinaitwa uchawi. Tanzania hari ahantu rwose hateye imbere mu kintu cyitwa uburozi, kandi natwe turahatinya pe. Sehemu ya kwanza ni Ujiji. Ahantu hambere ni Ujiji, alafu inafuatiwa na ndugu zao wa kusini kidogo wanaitwa watu wa Sumbawanga. Hanyuma hagakurikiraho abandi bantu bisumbiyeho gato bitwa abantu basumawa. Sumbawanga. Lakini tuache hiyo historia, tuje Ujiji. Ariko reka ibyo byose tubireke, reka tugaruke Ujiji. Naomba mnisikilize ili muweze kuelewa. Reka murikire neza mumbashe kunyumva. Ni mji una sifa au historia ya sifa ya vitu vitatu. Aho Ujiji hari ibintu bitatu by'ingenzi byaharanze mu mateka. Kwa wale waliosoma historia wanasema pale ndipo mtu aliitwa David Livingstone alikutana na Henry Stanley. Ujiji hapo. Abantu rero bize histoire cyangwa se amateka, aho ngaho Ujiji niho David Livingstone yahuriye na Stanley. Sifa ya kwanza hiyo ikawapa tu kichwa. Icyo ngicyo cyabateye umutwe ukomeye cyane, nicyo cya mbere. Wenyeji wa pale sasa, abantu batuye aho ngaho rero wengi ni wale wanaitwa Waislamu wa siasa kali. Kandi abantu ukimwongelea hasikii. Abantu baho ngaho bahaturiye rero ni babandi b'Abayisilamu binagondwa, nta kintu ushaka kumubwira ngo azakumve. Sasa cha tatu ni hiyo naita uloze, uchawi. Uchawi. Ikintu cya gatatu rero kiharanga na marozi. Mji kiserikali tuliita yote ni Kigoma. Wakakataa, wakasema hapa lazima kuwe ni Kigoma Ujiji. Jana mlisikia mchungaji Paul akiwaambia nilichukuliwa nikaenda kukaa kwa bishop sehemu kunaitwa Mwanga. Mwanga maana yake nini? Okay. Aho ngaho rero Ikigoma ndetse n'ubuyobozi bwashatse guhindura izina, ariko baranga, baravuga ngo birakwiye ko tuhita Ujiji gusa. Kandi ejo umukozi w'Imana yatubwiye yuko baramwanza aho ngaho, biba ngombwa ko yimuka ajya ahantu hitwa Mwanga. Mwanga rero isobanuye iki? Tuchukue mfano
maana Kigoma mpaka Mwanga ni kilomita 10-15. Reka dufate urugero rutoya, uvuye Kigoma ukagera Mwanga ni nk'ibirometero 10 cyangwa 15. Kwa hapa Kigali mfano ni sawasawa na Kanombe na Kigali mjini. Dufashe urugero rwano i Rwanda i Kigali ni nko kuva i Kanombe ukagera mu mujyi. Hapa katikati mwinuko tunaita Remera, ndio serikali mwisho walivona kuna ugomvi hapa, tuweke ndio mji, tujenge ma stadium, tujenge maofisi na nini, ndio ilete kidogo uhusiano. Aho ngaho rero hagati y'Ikanombe nk'urugero kugera mu mujyi hagati niho hari hubatse amazu akomeye, amazu y'ubucuruzi, ama etage n'ibintu byose bikomeye. Hilo ni jambo la pili nilikuwa nataka niwaeleze muweze kuelewa. Amen. Hali aliyopitia, maana yanatoka Kigoma. Amen. Sehemu imani kali. Icyo ni ikindi kintu nashaka kubabwira kugira ngo musobanukirwe ahantu yaturutse. Tuje kwa mchungaji. Reka tubabwire noneho umukozi w'Imana Hussein Mubaraka. Baada kuacha jeshi nikaingia biashara. Nyuma mvuye mu gisirikare ninjira mu bucuruzi. Nilikuwa na maduka ya nini naita Kinkale, hardware. Arusha. Mimi natoka Kilimo. Hardware. Nari mfite iduka ricuruza ibintu bya Kenkaeri. Arusha. Alafu nilikuwa na mke wangu ni marehemu sasa wa kwanza. Sasa tukawa tuna secretarial service kubwa sana. Nzuri, kompyuta nini hivi. Njewe n'umufasha wanje wa mbere ubu witabye Imana, twari dufite ibiro bikuru cyane, dufite secretariat nini cyane ifitemo za kompyuta n'ibindi byose. Hiyo ni late 88 ikatokea South Africa. Ibyo byabaye mu mpera z'umwaka 1988, hanyuma bituruka muri Afrika yo hepfo. Kukawa na msomi mmoja Muislamu, scholar. Jina nadhani Aididi au nini, nafanana na Aididi, nimesahau maana vitu vyote niliacha huko. Yule akawa anaandika na ikawa ni tatizo kubwa sana kwa Wakristo. Ukisoma periodiko zake, nitawapa mfano kitu kimoja, mwende mkasome, manake alikuwa akikitumia cyo kwenye Biblia, watu wanachanganyikiwa. Uongo yaraje rero arandika ibintu bikomeye cyane byagega birwanya abakristo, babisoma kabisa bagatakaza ubwenge. Ukienda ukasoma Chronicles wa pili, ugiye muri Bibiliya chapter 24, ugiye muri Bibiliya ugasoma muri mu ngoma za kabiri igice cya 24. No, ni Samuel wa pili, tuanze na Samuel wa pili chapter 24. Ahubwo ni muri Samuel wa kabiri igice cya 24. Story ile ile inarudiwa kwenye Chronicles wa kwanza chapter 21. Iyo nkuru wasanga aho ngaho muri Samuel wa kabiri igice cya 24 ni nayo nanone nkuru usanga mu ngoma za mbere igice cya 21. Sasa huku kwenye Samuel au sehemu moja anasema hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Hii nyingine nasema shetani. Sasa yule scholar South Africa akawa nauliza, nitakwenda haraka, nataka kuleta tu connection. Akawa nauliza Wakristo, je, shetani na Mungu tofauti nini? Ikaleta matatizo. Sasa kuna Wajerumani wakaanzisha shirika moja na wakawa naandika periodicals. Icyo gihe rero uwo mugabo yaje rwose, hamwe havuga ngo umujinya w'Uwiteka umanukira abayisiraheli, ahandi bakavuga ngo umujinya wa Satani. Noneho arabacanganyikisha aravuga ngo birashoboka gute se ko Imana na Shetani byakorana, ibyo bicanganyikisha abantu. Sasa huyu mchungaji wa Kijerumani alianzisha, akamtumia evangelist mmoja alikuwa Arusha, anaitwa evangelist Frederick Mleli. Icyo gihe rero umukozi w'Imana umwe wavuye mu Bujerumani araza atumira undi mukozi w'Imana w'imuvuga butumwa Frederick Mleli, witwa Frederick Lemi. Sasa hii inaleta connection ya kuja kumjua Paul.
ibyo rero nibyo byanzaniye kuza kumenyana na Paul. Frederick nilikuwa namsaidia kufanya zile translation English into Swahili na kumtarishia vile vitabu au hizi periodicals. Uwo muvugabutumwa rero witwa Frederick ngiye najyaga mufasha gusobanura ibitabo bye cyangwa se nkamusobanurira. Frederick alikuwa ni Muislamu na yeye amegeuka akawa Mkristo, lakini sio mtaalamu na sio msomi kama mchungaji Dr. Paul. Kwa hiyo siku aliyopata taarifa kutoka kwa askofu Kigoma kuwa tumepata mtu mwenye PhD ya Kiislamu na nini hivi, alishukuru sana na tulishukuru kwa tumepata sasa mtu anaweza akaingia akaeleza Qurani kikamili na kulinganisha na Biblia. Amen. Hapo ndio tuliona. Amen. Amen. Asante sana. Icyo gihe rero nibwo turi kumwe n'uwo mukozi w'Imana witwa Frederick musobanurira, kandi nawe yahoze ari umuyisilamu ariko utarabyigiye cyane, utazi ibyabo byinshi. Nibwo uwo munsi amaze gukizwa Dr. Hussein yazanywe aho ngaho muri iryo torero. Dushimira Imana yuko tubonye uyundi muntu wabisomye cyane kandi ubifitiye ubumenyi uzashobora kuduha amagambo arambuye kubijyanye na Qur'ani ndetse abijyanisha hamwe na Biblia. Kwa hiyo ushuhuda wangu, ndugu zangu katika Kristo, mchungaji Paulo alikuwa Muislamu na ni msomi. Mu byukuri ubuhamya nashaka kumuhamiriza nukuri uyu mukozi w'Imana Hussein yahoze ari Muislamu kandi yarakijijwe yemera Yesu. Tukimsikiliza tutajua mengi, kandi nitumwumva turaza kusobanukirwa byinshi, tumenye byinshi. Amen. Mengine namwachia mwenyewe aendelee ayaeleze alivyohama. Na ni kweli jana alimsikia nyumba ilichomwa, na ile ndio kitu nilizungumza na mleli akaja. Sasa hayo namwachia yeye mwenyewe ataeleza. Asante sana. Asante sana. Reka wewe nyine yikomereza tubwire, kandi mu byukuri ibyo yavuze yuko inzu ye yatwitswe nukuri inzu ye yarahiye. Ibintu Paul ababwiye nibyo. Vitu vyenye Paul ametueleza ni ukweli. Hano turi ba Paul batatu. Hapa kuna wa Paul watatu. Urumva rero ibyemejwe na ba Paul batatu biba bikomeye. Vitu vyenye viko ndani wa Paulo watatu sasa ni vya gumu sana. Biblia iravuga ngo uzemere ubuhamye bw'abagabo batatu. Biblia inasema ukubali maandiko ya watu watatu. Noneho bose ari ba Paul. Tena sana sana kama wote ni wa Paulo. Paul, Mungu akubariki sana. Paul, Imana iguhe umugisha cyane. Na karibuni kwa kanisa. Kandi ikaze kwitorero hano ni mu rugo. Mungu akubariki sana. Imana iguhe umugisha. Mchungaji unaweza endelea. Amen. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Hebu tumpigie Yesu makofi ya furaha. Tukomereze amashi menshi cyane. Haleluya. Haleluya. Allah. Wakristo ni watu wa maana sana. Abakristo ni abantu b'ingenzi cyane. Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho. Biblia iratubwira ngo uzihangana kugeza kumeruka. Wa ibada hii, wo muri iki gihe cya none, wa ibada hii, ndetse muri aya materaniro y'uyu munsi atafanikiwa. Araza guhabwa umugisha. Amen. Amen. Jana tuliishia niliposema mke wangu aliokoka. Ejo twarangirije aho nababwiye yuko umufasha wanjye yakijijwe. Aliokokaje hamjafahamu bado. Uburyo yakijijwe rero nago murabumenya. Yeye mke wangu alikuwa anaitwa Bi Fatuma. Umugore wanjye rero yitwaga Bi Fatuma. Siku ile amerudi, ametoka kwa baba yake, askofu akampokea. Umunsi rero yavuye kwa se akansanga handi ku mukozi w'Imana wari wancumbikiye. Alimwambia, kwa sababu umekuja nyumbani kwangu, ukisikiliza adhana inatolewa usiende msikitini. Aramubwira ati kubera ko waje nawe hano mu rugo rwanjye, niba hamagara abandi bayisilamu kujya gusenga, wewe nuje mu musigiti. Utakachokifanya ukisikia adhana, utaswali hapa hapa ndani, usiende msikitini. Hanyuma niwumva iryo jwi rihamagara abayisilamu, wowe nujeyo wowe usengere hano mu rugo. Lakini alikaa siku 3 pale, adhana inatolewa na hakuswali pale. Hanyuma yahamaze iminsi 3, iryo jwi rigahamagara abandi bayisilamu ngo bajye gusenga, ariko ntiyajyaga ajyayo. Siku ya 3 tukiwa tumelala, umunsi wa 3 turyamye,
akasikia sauti juu inamwambia, Bi Fatuma, kwa nini wewe hautaki kuokoka? hanyuma ku munsi wa gatatu turyamye yumva ijwi rivugira hejuru imubwira ngo wowe Fatuma, kubera iki udashaka gukizwa? Aliposikia sauti hiyo alifikiri ni mimi namwambia. Yumvishije iryo jwi yibwiye ko ari nge urimo kubimubwira. Akaamka akakaa kitandani. Yarabyutse yicara ku gitanda. Mimi nimelala. Ngewe nari ndyamye. Akasikia tena juu. Yongera kumva hejuru. Bi Fatuma, kwa nini wewe hutaki kuokoka? Bi Fatuma, kubera iki udashaka gukizwa? Ndipo sasa aliniamsha. Aho ngaho niho yankanguye. Akaniambia, arambwira, nimesikia mtu ananiambia uko juu lakini simuoni. Ndimo kumva umuntu ambwira ari hejuru ariko sindimo kumureba. Nikamuuliza nakwambiaje? Ndamubaza ese arimo kukubwira ngo iki? Ananiambia kwamba kwa nini mimi sitaki kuokoka. Arimo iryo jwi rimo kumbwira ngo kubera iki nashaka gukizwa. Wakati ananiambia, yule mtu akamwambia tena wakati na mimi nimeamka. Hanyuma uwo muntu nanone yongera kumubwira kandi nanjye nari narangije kubyuka. Lakini mimi sikusikia. Ariko ngewe sinumvishije. Basi nikamwambia tulale mke wangu. Ngewe ndamubwira ngo reka twiryamire mugore wanjye. Alipopitwa na usingizi, amaze gusinzira nanone, na mimi niliamka kitandani nikaenda kupiga magoti kumwambia Mungu yafuatayo. Hanyuma nanjye ndabyuka ngenda ndapfukama mbwira Imana ya magambo. Nikamwambia, Mungu wa mbinguni, ndamubwira Mana wo mwijuru, kama ni wewe umezungumza na mke wangu, niba ari wowe urimo kuganiriza umufasha wanjye, maana kuna sauti zingine zinaweza zisiwe ni wewe, kubera yuko hari ayandi majwi ashobora kumubwira kandi atari wowe. Kwa kuwa hata mimi nilikuwa najifanya kuzungumza kama Mungu, kuko nanjye ubwanjye hari igihe nivugishaga nibwira ko ndi Imana. Nilikuwa naingia kwenye nyumba ya watoto wa Kikristo, mabinti, kuko najyaga ninjira mu mago y'Abakristo, ninawaeleza hivi, hanyuma nkababwira, najyaga ninjira mu mago y'inkumi z'Abakristo nkababwira, ninawaambia ninyi mabinti mmekuwa mkiniomba mnataka waume kuolewa, nkababwira mwabakobwa mwe mwajyaga munsenga munsaba abagabo ngo babarongore. Najibadilisha sauti wasisikie kama ni hii ya Hamisi Hussein, nkahindura ijwi kugira ngo batabasha kumva ngo basobanukirwe ko ari jewe. Sauti inakuwa tofauti, ijwi rigahinduka. Kwa hiyo nawaambia maombi yenu mimi Mungu nimeyakubali. Hanyuma nkababwira ngo amasengesho yanyu ngewe Mana nayumvise. Mtaolewa, muzarongorwa, na kesho saa 4 kamili asubuhi, kandi ejo saa 4 mu gitondo, mlivyo watatu namna hiyo, nkuko muri batatu ko mungana, watakuja wachumba zenu kuwachumbia. Hao ndio watakuwa waume zenu. Hazaza abasore batatu kandi abo ngabo nibo bazababera abafyanse. Kumbuka anayeongea ni mimi Hamisi mchawi. Kandi wibuke yuko bajyaga baganira nanjye Hamisi Umurozi. Wale waliposikia maneno yale waliamka mabinti. Abo ngabo bumvaga iryo jwi bakabyuka, wakapiga magoti wakasema, Mungu tunakushukuru umesikia kilio chetu. Bahitaga babyuka rero bagapfukama bagashimira Imana ngo nukuri Imana urakoze wumvishe gusenga kwacu no kurira kwacu. Nina maana ya kwamba nge mfite gusobanukirwa yuko sio kila sauti utaijua ni ya Mungu. Ntabwo ari buri ijwi ryose uzumva rizaba ari ijwi ry'Imana. Unapoweza kusikia hayo, umaze kumva iryo jwi, nenda kwa kiongozi wako umshirikishe hayo leo yasikia. Ushobora gufata umuhanda ukajya gushaka umukozi w'Imana w'umuyobozi kugira ngo umusobanuze. Shetani na watumishi wake kama mimi nilivyokuwa, Satani leo n'abakozi be nkuko nanjye narindi, tulikuwa tunaandaa kundi la vijana wa Kiislamu. Twayiga tugenda tugateranya abasore b'Abayisilamu ili tuweze kuwatoa Wakristo kwenye imani yao. Tunatumia mbinu hiyo kugira ngo tubashe gukura Abakristo mu kwizera kwabo, tugakoresha ako gakoryo. Na wale mabinti, wale vijana wanakwenda kwa wale mabinti saa ile saa 4 wanakuwa wamefika hapo. Hanyuma muri amasaha neza ya saa 4 abo basore bakaza bakipresenta. Sasa wakifika hapo wanabisha hodi, bahagera rero bakomanga, wanawahitaji wale mabinti. Hanyuma bakifuza baba bakobwa, wanawaambia wakishapatikana, sisi Mungu amezungumza na sisi usiku kwamba ninyi ndio mtakuwa wake zetu. Hanyuma bakababwira ngo iri joro Imana yatugenderera tuganiza yuko ari mwebwe bafasha bacu. Kumbuka Mungu mchawi Hamisi alizungumza usiku na wale mabinti. Wibuke yuko Imana y'Umurozi Useni yaganirije abo bakobwa nabyo nijoro. Kwa hiyo wale vijana wanapowaambia wale mabinti wanaamini. Hanyuma abo basore babibwira abo bakobwa bakahita babyizera. Wanasema ni kweli, hata sisi Mungu alisema na sisi usiku. None bakahita bavuga ngo nukuri natwe Imana yatugendere nijoro irabitubwira. Kwa hiyo wanawaambia kama Mungu alisema na ninyi hamtudanganyi, basi twende zetu mwe wake zetu. None bakavuga ngo niba ari koko Imana yabibabwiye nukuri twigendere muri abagore bacu.
Maana yangu ni hii, ukuri kwanjye nuku. Biblia imesema Biblia iratubwira ngo msiziamini kila roho, ngo nimukizere buri mwuka wose, bali mzijaribu. ariko mujye muzigerageza. Shetani ana mbinu nyingi anazotumia ili kuhakikisha wa mabinti wa Kikristo wanamwacha Yesu. Satani ajya akoresha imyuka myinshi y'uburyo bwose kugira ngo abakobwa b'Abakristo barekure Yesu. Muislamu akija kukuambia wewe binti wa Kikristo, Mungu amesema na mimi tuoane, mwambie sawa, twende kwanza kwa mchungaji wangu ueleze haya maneno mbele yake. Umwisilamu naza akakwegera wo mukobwa akakubwira ngo Imana yambwiye ko ari uzambera umufasha, uzamumbwire rwose ni karibu, ariko ngwino tubanze tujye kubisobanuza ku bakozi b'Imana. Usikubali tu, ntuzapfe kumwemerera gusa. Wakristo mnawindwa kwa njia nyingi sana. Abakristo muba mushakishwa impande zose. Huyu ni Muislamu anakuja na kuambia Mungu amesema na mimi. Mungu gani? Uyu Muislamu uzaza akakubwira ngo Imana yanganirije, uzamubaze se ni ihe Mana. Kwa hiyo washirikishe viongozi wao kanisani yale unayoyapata. Niyo mpamvu bisabwa yuko uza ukegera abakozi b'Imana kugira ngo bibasobanuze neza. Hatuwezi kushinda nguvu za shetani kama hatuwashirikishi watumishi wa Mungu. Ntabwo dushobora gutsinda imbaraga z'umwijima nitutegera abakozi b'Imana. Pale mjini Kasulu, aho ngaho mu mujyi wa Kasulu. Kasulu ni wilaya iliyoko ndani ya Kigoma. Kasulu ni umujyi uba muri Kigoma, ni komini imwe yo muri Kigoma. Tuliandaa muhadhara wa Islamu ili kuzungumza na Wakristo. Twakoze inama yo kugira ngo tuganire ku by'Abakristo. Mbinu ni kuwatoa Wakristo kwenye Ukristo kuingiza kwenye Uislamu. Umugambi wari umwe ni kugira ngo tuvana Abakristo tubinjize mu Uislamu. Wakati tunazungumza mada 3 katika Biblia, igihe twaganiraga amajambo nk'atatu yo muri Biblia, kwamba Yesu ni Mungu au sio Mungu, igihe twavugaga ko Yesu ari Imana cyangwa se atari Imana, Muislamu na Mkristo nani anastahili kuchinja, none turavuga ese umwisilamu n'umukristo ni ndukwiriye kubagwa. Je, Yesu ni mwana wa Mungu? Ese Yesu yabari umwana w'Imana? Hayo matatu ndio tulikuwa tunaongea. Ibyo bintu ko ari bitatu nibyo twaganiraga. Akaanza kuongea mtu mmoja anaitwa Ngariba. Hatangira kuvuga umuntu umwe witwaga Ngariba. Akaeleza habari zake za kupinga kwamba Yesu sio Mungu. Atangira kuganira ibintu byo kuvuga yuko Yesu atari Imana. Walipomaliza barangije, akapewa nafasi mchungaji. Hanyuma aitaba umuyobozi, mchungaji, umushumba. Huyu Ngariba ni Muislamu. Alipozungumza mambo yake akamaliza, alipewa nafasi mchungaji. Muri iyo nama uwo Ngaruka w'Umwisilamu amaze kuvuga ibye, haje noneho umushumba nawe bamuha ijambo. Kwa hiyo mchungaji akazungumza maneno machache. Uwo mushumba we yavuze amagambo make cyane. Akasoma mstari mmoja kwenye Isaya. Asoma ijambo rimwe gusa muri Yesaya 9:6. Asoma umurongo wo muri 60. 9 mstari wa 6. Yesaya 9:6. Ambacho kitabu hicho ni cha Agano la Kale. Hanyuma icyo gitabo nicyo mu Isezerano rya Kera. Ambapo Waislamu ndicho wanachokikubali kwamba ni Mungu alisema. Kandi Abayisilamu nicyo bizera yuko ari cyo Imana yavuze. Aliposoma ule mstari, asomye uwo murongo, akamuuliza, aramubaza, aya hii unaikubali kwamba ni kweli? Ese uyu murongo waba wizera yuko ari ukuri? Yule shehe akasema ni kweli. Uwo mushehe aravuga ngo ni ukuri. Sasa walipoona kwamba tunaelekea kushindwa, hanyuma bamaze kubona yuko tugiye gutsindwa, hatukujua kule chini kama kuna watu wanaoomba wa Kristo. Nago twari uzi yuko hasi hari Abakristo barimo basenga. Kwa hiyo tulituma mtu aende kununua ubani na udi alete tuchome pale. Hanyuma twohereza abantu baje kugura ubani na udi kugira ngo tutwikira aho ngaho. Kwa sababu tuliona tunaanza kuhemewa, kushindwa. Kuko twasanze yuko dutangiye gutsindwa. Tulipowasha ule ubani, tumaze gucana ubani, ili kuita majini yaje yatusaidie, kugira ngo duhamagara majini azadufashe. Wale ndugu walikuwa chini ya jukwaa wa Kristo, baba Kristo bari munsi basenga. Tulisikia kama nyuki zinaunguruma huko. Twumvishije zimeze nk'inzuki zirimo gusakuza. Kumbe wanashambulia, wanaomba, barimo basenga cyane mu mbaraga. Wanakemea, wanaondoa nguvu za giza. Barimo bategeka imbaraga z'umwijima ngo zivaho hantu. Yule Ngariba alikuwa amekaa kwenye kiti. Uwo Ngaruma yari yicaye aho ngaho ku ntebe. Nikaanza kuona anayumba yumba namna hii.
nangira kubona atangiye nk'umuntu wasinze. Sasa mimi kwa kuwa najua nguvu zilizoko ndani ya Wakristo, kwa sababu wamekuwa wakinitesa sana, kuko njewe nari nsobanukiwe neza imbaraga ziba mu bakristo kuko bari baramenesheje kenshi, mimi nikaanza kutoka pale kidogo kidogo. Njewe nangira kwiviramo gahoro gahoro, maana nilijua baada ya huyo ni mimi, kuko nari nzi neza yuko nyuma ye ari nje uri bufatwe. Nilipotoka kama nje pale, maze gusohoka ngeze nk'ari hanze, yule ngariba alianguka chini. Uwo ngariba yese yikubita hasi, povu ikamtoka kinywani, amacandwe ndetse n'urufuro rumusohoka, damu ikamtoka masikioni, amaraso amusohoka mu matwi, akapoteza fahamu, atakaza ubwenge. Kwa hiyo wakakimbia kuniita, shehe njoo rudi. Hanyuma bagaruka kumamagara, shehe garuka. Nikasema huko siji. Ndababwira ngo aho ngaho singaruka, moto unawaka, umuriro watse. Ndugu yangu, usicheze na Yesu. Reka mbabwire bene data, ntugakinishe Yesu. Usicheze na Yesu. Ntugakinishe Yesu. Kama kuna vitu vya kuchezea, niba hari ibintu byakinishwa, kama huna mtu wa kutania naye, niba udafite umuntu mwaterana ibipfunsi, hauna binamu, niba udafite umuntu wundi, usitanie na Yesu. Ntukagerageze kukinisha Yesu. Yesu ni kiboko. Yesu ni kiboko. Yesu ni kiboko. Sasa yule ngariba, uwo ngariba rero akanyanyuliwa akapelekwa kwenye guest tukao tumefikia. Baramuterura bamujyana kuri guest aho twari twacumbitse. Tukachukua gari haraka kumpeleka Maweni Hospital. Tufata imodoka twihuse tumujyana mu bitaro. Maweni Hospital. Muri bitaro byitwa Maweni. Sasa alipopokelewa pale hospitali, ageze aho ngaho ku bitaro, wakaniambia, Sheikh, hebu toa ripoti ya huyu mndugu imekuwaje. Hanyuma barambwira ngo ninangaze amakuru ye uburyo yafashwe, uburyo yarwaye. Maana mimi ndio nilikuwa mkuu wa msafara huo, kandi ni ngewe wari uyoboye urwo rugendo. Ikabidi nizungumze hali halisi. Hanyuma biba ngombwa yuko mvugisha ukuri. Ukweli haufichikani wapendwa. Ukuri ni kujya guhishwa. Nikawaambia pale hospitalini madaktari, ndababwira aho ngaho kubitara abadokteri, huyu mtu haumwi, uyu muntu ntacyo arwaye, tuwatafute wachungaji waje wamuombe, mushaka abakozi b'Imana baze bamusengere. Sasa shekhe wa mkoa akasema hivi, uwo shehe wa mkoa aravuga ati, hatukubali wachungaji waje hapa wa kuomba, ntago dushobora kwemera yuko abashumba bazano gusenga. Apewe tu chumba akaye hapa hapa, ahabwa icyumba gusa yicara aho ngaho. Na kweli akapewa chumba hospitalini pale. Hanyuma ahabwa icyumba aho ngaho mu bitaro. Amekaa pale siku 3. Yahamaze iminsi 3. Wanapima ugonjwa hawaoni, bagapima indwara zose bakayibura, lakini anasumbuka sana, ariko akababazwa cyane. Akiwa amelala chali, yaba aryamye agaramye, akiangalia kule juu ukutani, yaba areba hejuru, anaona mtu anayeitwa Yesu, akabona umugabo witwa Yesu, anamuonyesha mikono, akamwereka ibiganza bye alipochomwa misumari, akamwereka n'inkovu ze aho yatewe misumari. Anageuza shingo namna hii, anatazama mahali pengine, akahindukira akareba hano hirya, anamkuta Yesu yuko hapo, agasanga Yesu naho arahari. Anageuza tena, anageuza huku, akongera agahindukira akareba hano, anamkuta Yesu yupo, naho agasanga Yesu arahari. Sikia nikwambie, reka nkubwire rero, Yesu akiamua kukufuata, Yesu yo yiyemeje kuzuia Yesu, na kimwe cyamutangira, hakuna kizuizi, na kintu cyamutangira. Yule ngariba akasema hivi, uwo ngarama aravuga ati, akamwambia mke wake, abwira umufasha wati, kwa usalama wako, kubw'amahoro yawe, ondoka hapa ukamwite mchungaji yoyote aje niombe. Sohoka hano ugende uhamagara umushumba wari we wese azansengere. Na mimi nikaenda kwenye mlango, nikafunga mlango, nikachukua na ufunguo nikaweka mfukoni. Nanjye ndagenda mfata urufunguzo nyingi icyo cyumba ndarutwara. Kwa kuwa ni aibu mchungaji aje aombe, sisi tuko hapo, tena shekhe wa Afrika Mashariki na Kati, mchungaji aje aombe. Kuko byari bikojeje isoni kugira ngo umupasteri azasenge aho ngewe shewe wo muri Afrika y'Amajyepfo no hagati ndaho ngaho iburasirazuba bwo hagati. Yule ngariba akasema hivi, uwo ngariba aravuga ati, pamoja mmefunga mlango, nubwo mwakinze urugi rwose, lakini nilishamuona Yesu, ariko narangije kumubona Yesu, nilishamuona Yesu, narangije kubona Yesu. Yule bwana kahangaika, uwo mugabo arahangayika, anamuita Yesu, agahamagara Yesu. Alafu akamwambia mke wake, nifunike shuka, abwira umufasha we, mwikira nishuka. Tukafikiri amelala anapumzika, tugira ngo wenda arasinzira arimo araruhuka. Kumbe Yesu naho ubwo Yesu alishamchukua
yarangije kumutwara yamujyanye mu ijuru. Kwa hiyo alipokuwa akitamka habari za Yesu mbele yetu, igihe yarimo avuga inkuru za Yesu imbere yacu, tuliona ni vibaya sana. Twabonaga ari bibi cyane. Na tukasema huyu amekuwa kafiri sasa. Turavuga huyu yabaye umupagani wemewe. Huyu kwa sababu amekufa hatutamzika sisi Waislamu. Uyu nguyu namara gupfa nako tuzamuhamba twebwe Abayisilamu. Wakristo waliposikia Abakristo babyumvise kwamba ngariba amekufa amemuona Yesu, ko ngariba yapfuye amaze kubona Yesu, walichemka, barashyushye cyane. wakaja wakamchukua yule ngariba, baraza baramufata uwo ngariba, wakaenda wakamuhifadhi, baragenda baramuhamba. Nilitaka nikwambie hivi, nashaka kukubwira gutya, ndani ya Yesu, muri Yesu kuna uzima. hari ubuzima. Yule mtu hakufa, alienda kupumzika mbinguni. Uwo muntu rero nago yapfuye, yagiye kuruhuka mu ijuru. Pamoja sisi tulimzuilia mke wake asiende kumuita mchungaji, nubwo twebwe twari twafunze urugingo umugore atahamagara ndani ya moyo wake alikwisha muamini Yesu, ariko mu mutima we yaramaze kwizera Yesu. Alituambia nimemuona Yesu, yarabivuze ngo Yesu narangije kumwibonera. Nilitaka uelewe kwamba nashaka kukumvisha yuko mbinu zote zinazofanywa na adui, ibintu byose abanzi bashobora kugutega, hata awe mwanadamu akikufanyia uadui, niyo yaba ari ikiremwa muntu kikagukorera ibintu bibi, wewe ule hali unayofanyiwa muonyeshe Yesu. ibyo ngibyo urimo unakorerwa ujye ubyereka Yesu. Mwambie Yesu haya unayofanyiwa wewe unayaona. Umubwire Yesu ibi ngibi byose ndimo ndakorerwa urimo urabibona, unayaona, na Yesu atakushughulikia kabisa, kandi Yesu azakurwanirira by'ukuri. Wakati nimeokoka sasa, igihe nari maze gukizwa rero, Waislamu walikusanyika. Abayisilamu barateranye, mbali na yale baba yangu kunichomea nyumba na kunyang'anywa mke wangu, lakini waliendelea kufanya mabaya. uretse na bya bindi wenda data buko yankoreye agatwarira umugore ndetse akanwikira n'inzu, hari abandi bayisilamu bakomeje kungirira ibintu bibi. Alikuja shekhe mmoja kutoka Dar es Salaam, kama watu 7 hivi, wakaja Kigoma. haje umushehe uturutse Dar es Salaam aherekejwe n'abandi bantu nk'abarindwi bazi Kigoma bavuye Dar es Salaam. Ni shehe mkuu. Uwo ni shehe mukuru. Alipofika Kigoma akakutana na shehe wa mkoa wa Kigoma. Hanyuma ageze Kigoma ahura n'undi mushehe mukuru wa Kigoma. Akasema nimekuja Kigoma tumuondoe huyu Hamisi Huseni. Aramubwira ati nta kindi cyanzanye ni kugira ngo tukureho uyu shehe Hamisi. Kwa hiyo nikusanyie mashehe wengine kama 7 tuliokuja nao wawe 14, alafu tufanye sasa uchawi tumuondoe shehe Hamisi. Hanyuma twaje turi barindwi kugira ngo twifatanye n'abandi barindwi bari hano tube nk'abashe 14 kugira ngo dukore uburozi bugirira nabi Hamisi. Kwa hiyo wakaandaa mbuzi 2. Hanyuma babaga ihene 2. Wakaita wale wasomi wa dua ama wa uchawi. Bahamagara basomyi b'amaduwa cyangwa se babarozi. Yule shehe wa Dar es Salaam akaanza kunuia, akashika ubani akauweka kwenye moto. Afata uwo shehe wa Dar es Salaam afata ubani aushira mu muriro. Akamwambia jini anaitwa Subi Subi wa Makata. Abwira ijini ryitwa Subi Subi wa Makata. Huyu jini Subi Subi wa Makata akikuta mahali popote umesimama, umekaa, umelala, anakukata tu. Iryo jini rero riba rifite ubushobozi yagusanga wicaye, uhagaze cyangwa uryamye riragutema. Kwa hiyo alipomaliza kunuia na kuweka ubani kwenye moto, amaze kunyikira aho ngaho ndetse amaze no gushira ubani mu muriro, akawatembezea wote, wakanuia, wakaweka kwenye moto watu 14. Aita afata abantu bose bari aho ngaho 14 ngo banshire mu muriro. Walipomaliza wote sasa yakasikia tumboni mambo yanaharibika. Hanyuma barangije gukora ibyo ari nge babikorera, wewe ubwe yatangiye kumva atangiye kubabara mu nda. Yule Subi Subi wa Makata badala ya kumkata Hamisi Huseni akaanza kumkata yeye kule tumboni. Iryo jini rya Subi Subi wa Makata aho kugira ngo rijye kwica ngewe Huseni ryatangiye kumutemagura we ubwe mu nda. Sasa akawaambia ngoja nikapumzike, ikifika saa 8 mniamshe. No abwira abagenzi be mu ndeke ngiye kuruhuka nibigera saa 8 mumbyutse. Saa 8 ilipofika wakaenda kumwamsha wakakuta amesha kufa. Saa 8 zigeze bagiye kumubyutsa basanga nawe yapfuye. Unajua kwa nini ilifanyika hivyo? Ese wabuzi impamvu byagenze gutyo? Kama ungejijua wewe ni mboni la jicho la Mungu, iyo umenya yuko uri imboni ry'ijisho ry'Imana, kama ungejijua wewe ni mboni la jicho la Mungu, iyo ubimenya ukabisobanukirwa ko uri imboni y'ijisho ry'Imana, ungeishi kwa matumaini. Wari kubaho ubuzima bwo kwizera, yani usingeishi kwa hofu. Nago wari kuzabaho ubuzima bw'ubwoba. Wakati ule sasa yule mtu amekufa, icyo gihe umuntu amaze gupfa, taarifa ikaenda kwa mkuu wa mkoa. Amakuru agenda ku mukuru
w'intara. Mkuu wa mkoa alipopokea taarifa hiyo, umukuru w'intara amaze kumva iryo tangazo, akaondoka na wale wanaoitwa usalama wa taifa wa mkoa. hanyuma asohokana n'abantu bashizwe amahoro aho ngaho muri iyo ntara. Miongoni mwa hao mmoja ni mshirika wetu kanisani Kigoma. Muri abo ngabo umwe muri bo yari umwe muri twebwe mu itorero. Kwa hiyo walienda kujua kitu gani kimemuua huyu mtu, kuko bagiye gushakisha impamvu zamwishe. Shehe wa mkoa akasema ukweli. Shehe wa mkoa avugisha ukuri. Tulikuwa tunafanya dua, twarimo dusoma dua, na tulikuwa tunamhitaji Miss Hussein aondoke duniani, kandi twifuzaga urupfu rwa Miss Hussein. Sasa badala ya kufa Miss Hussein, huyu mnuuyaji ndiye amekufa. None rero aho kugira ngo amisa abari upfa, uyu nguyu ni upfuye mu kimbo cye. Kwa hiyo wakaandaa kusafirisha maiti kupeleka Dar es Salaam. Hanyuma bahita bafata umurambo wa ujana Dar es Salaam. Yule shehe wa mkoa alipoona yule amekufa, uwo shehe mukuru abonye yuko umugenzi wamaze gupfa, akakimbia haraka baada ya maiti kusafiri kwa mzee anaitwa Enos Nkone ambaye ni askofu wa pale. Hanyuma yahise yihutira kujya gushaka umukozi w'Imana w'umubishop witwa Enoch Nkone. Nikiwa na mimi niko hapo, nanjye nari ndaho ngaho. Akaanza kuzungumza, atangira kubiganira. Yule askofu akamwambia hivi, uwo mubishop aramubwira ati, kila aliyeshiriki uchawi huo, umuntu wese washigikiye ubwo burozi wa kumroga Hamisi, bwo kuroga Hamisi, atakwenda na yeye, nawe araza gupfa. Yule shehe akaogopa. Uwo shehe aratinya, akasema na mimi nitakufa. Aramubwira se nanjye ndaza gupfa. Akasema kufa ni lazima. Aramubwira ngo gupfa byo birakwiriye, kwa sababu mmemchokoza mtoto wa Mungu, kuko mwakoshereje umwana w'Imana. Yule shehe akapuuzia. Uwo shehe ahita acika intege, akaenda nyumbani kwake. Arataha usiku saa 8 nijoro nka saa 8, naye akasikia tumboni, nawe atangira kumva munda kama ile elea yule shehe wa Dar es Salaam. Nabya bindi neza neza bya mushehe wa Dar es Salaam. Akaondoka nyumbani na kikoi na fulana kuja kwa askofu. Asohoka mu rugo rwe akenyeye igitenge aza kuri uwo mushumba. Akasema hali aliyokamatwa nayo yule na mimi imenianza. Aramubwira uburyo yatangiye kurwara nanjye byamfashe. Kwa hiyo tukaanza kuringa na sisi tukamwambia kama unajisikia ni kuokoka tu. None natwe turamubwira sasa nta kindi gisubizo gihari n'ugukizwa tu. Hatukuombei mpaka umeokoka. Nta kindi tugumarira kire tumaze kwakira Yesu. Tukamuuliza uko tayari kumpokea Yesu? Turamubaze se waba witeguye kwakira Yesu? Akasema niko tayari. Aravuga ngo rwose nditeguye. Akasema niko tayari. Nditeguye. Yule shehe wa mkoa tukamuongoza sala ya toba. Uwo shehe mukuru turamuyobora mu isengesho ryo gukizwa. Kama amesema kutoka moyoni mwake au mdomoni sisi hatujui. Ariko turibwira niba yabivuze kuva mu kanwa gusa bitaturutse mu mutima, ariko twebwe nago tubizi. Tunachojua atamke tu Yesu. Icyo twifuza gusa nuko yatura izina rya Yesu. Amkubali kwamba ni mwokozi wake. Kandi amwakire ko ari umukiza we. Na akakana imani ya Kiislamu. Kandi yihakane kwizera kwa Abayisilamu. Akakana Muhammad kama sio mtume wa Mungu. Kandi yihakane ko Muhammad atari intumwa y'Imana. Akamkubali Yesu kwamba ni mwana wa Mungu. Ahita yizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Alipotamka maneno yale, amaze kwatura ayo magambo, akasikia tumboni hamna kitu. Ahita yumva mu nda yorohewe. Akasikia hamna kitu. Ahita yumva yorohewe. Akasimama kajinyosha akasema huyu Yesu wenu ni wa maana kweli kweli. Ahita haguruka ari kabisa. Ahita haguruka ari nanura aravuga ngo uyu Yesu wanyu rwose arahambaye. Sasa tukamwambia hivi, turamubwira tuti kwa kuwa umekwisha mkubali Yesu, kuko umaze kwakira Yesu rero, ukimkataa baadaye niwongera kumwanga gusa dakika 2 hazitaisha utakufa, na minota 2 zagushirana utarapfa. Na kweli akaondoka. Noneho ahita asohokana. Yeye ni shehe wa mkoa, wo yari mushehe kabisa mukuru w'intara. Akakaa miezi 3 haendi msikitini. Yamaze amezi 3 adakandagira mu musigiti. Ikawa kesi kwa wakazi zake, shehe mbona huende kuswali? Biba ikibazo rero ku bagenzi be, shehe ko utakiza gusenga bite byawe? Akawaambia sikilizeni wakazi zangu. Arababwira ati bene tatarika munyumve. Alikuwa na wake wawili. Yarafite abagore 2. Akawaambia ile hadithi yote. Ahita baganiriza inkuru yose mu byo burambuye. Ili nisife, kugira ngo napfa sintakwenda msikitini, nago nzaza mu musigiti, na mimi sio Muislamu tena. Kandi je nago nyiri umwisilamu. Kwa miezi ile 3, amezi 3, ndani ya miezi ile 3, muri ayo mezi 3, wale walioshiriki 14, babarozi bandi 14, watu 10 walishaondoka. Abantu 10 bari bamaze gupfa, walikufa kabisa, barapfuye by'ukuri. Yule shehe wa mkoa akawaambia wale ambao hawajafa, uwo shehe w'intara rero ahitabwira babandi bari basigaye batarapfa mambo yaliyotokea kwake, ibintu byamubayeho. Wale watu akawaleta tena,
nabo arabazana abo ngabo bari basigaye, tukawaombea wale watu waliobaki, nabo turabasengera, na wao wanaishi mpaka leo, nabo kandi baracyariho kugeza n'uyu munsi. Ni Wakristo wameokoka, nabo barakijijwe n'Abakristo. Sikia nikwambie mpendwa, reka nkubwire mukundwa, inawezekana katika Ukristo unaishi kama mtu mlegevu hivi. Birashoboka yuko mu Bukristo bwawe ubaho ubuzima bw'intege nkeya, lakini usiishi maisha hayo, ariko ntugasubire kubaho ubwo buzima. Na kuomba uishi maisha ya kweli ndani ya Ukristo. Ndagusaba kugira ngo uzajye ubaho mu buzima bw'ukuri muri Kristo. Yuko Yesu mtetezi wako ila wewe haufahamu. Hari Yesu umurwanizi wawe nubwo utabizi. Haujui kabisa. Nabyuzi. Nilitaka kukueleza hivi. Nashaka kukubwira gutya. Ukiwa ndani ya Yesu, iyo uri muri Yesu, una ulinzi. Uba ufite uburinzi. Ukiwa ndani ya Yesu, iyo uri muri Yesu, una ulinzi. Uburinzwe. Yanawezekana kabisa. Kandi birashoboka rwose. Siku nyingine, undi munsi, wakaandaa sherehe Waislamu. Bafata umwanzuro nk'Abayisilamu b'abashehe. Na ile sherehe ikafanyikia kwa mkubwa wangu. Iryo tangazo bari sherehe. Bakora inama kwa mukuru wanje. Ibirori. Okay. Bakora ibirori kwa mukuru wanje. Kwa hiyo nikaletewa taarifa kwamba unatakiwa kufika kwenye sherehe kwa mkubwa wako. Baraza barantumira ngo hari umunsi mukuru w'ibirori wabere kwa mukuru wawe. Mimi siku ile nikaenda kwa mkubwa wangu. Uwo munsi ndagenda nkuje gutaha ibirori. Kwa kuwa sisi tumeambiwa ni nuru. Kuko twebwe twabwiye yuko turi umucyo. Nikaona niende kwa sababu nimealikwa. Nono ndibwira nireka ngende kuko natumiwe. Ikatayarishwa meza kabisa ya watu kama 4 watakaokaa kwenye meza hiyo. Hanyuma bategura imeza nk'iy'abantu 4 bari bwicare kuri ayo meza. Sasa tukiwa tumekaa pale, hanyuma twicaye aho ngaho, wakaleta juice. Bazana umutobe. Ile juice imewekwa kwenye maglasi. Uwo mutobe wari wamaze gusukwa mu birahure. Sasa ya kwangu mimi imejazwa. Kandi ikirahure cyanjye cyo cyari cyuzuye. Za wale ndugu zangu ni nusu. Kandi by'abagenzi banjye bo byari bice. Sasa nikajiuliza kwa nini mimi nimepewa ya kujaa, ni kupendelewa? No ndibaza muri jewe se kubera iki ngewe nahawe yuzuye abandi bagahabwa ibice, ese ni gikundiro? Nikainama namna hii kidogo. Hanyuma nunama gutya gatoya. Nikawa naziita mbingu. Hanyuma nangira guhamagara ijuru. Nikasikia mkono unatetemeka. Nangira kumva ukuboko gutitira. Ishara hii ni kwamba nisichukue ile glasi. Bivuga ngo simfata icyo kirahure. Nikachukua ile glasi iliyojaa. Nifata icyo kirahure cyuzuye. Nikaiweka mbele ya mtu mwingine, nikachukua ile ya kwake nikaweka mbele yangu. Hanyuma mfata cya kirahure cyuzuye nyishira kuri mugenzi wanje, icye kigice nyizana imbere yanjye. Wale watu hawakuona kama nimefanya vile. Abo bantu nago babibonye yuko ariko nabikoze. Mungu aliwaziba macho. Imana yarabahumye amaso. Sasa mimi nikaanza kunywa ile juice. Nangira kunywa wa mutobe. Baada ya kunywa kidogo nikatemea mate humo kwenye glass. Maze kunywa gatoya mitanciramo. Nilitaka baada ya kunywa ile kidogo mtu mwingine asichukue ile glass. Kuko nashakaga yuko mbere nyuma yaho nihagira undi muntu wifata ngo ayinywe. Ile mtu sasa alipokunywa ile glass niliyokuwa nimewekewa mimi. Uwo muntu wanyweye wa mutobe nari nasukiwe jewe. Mimi sikujua mle kulikuwa nini. Nago nari nzi ikintu cyari kirimo. Yule bwana akanywa ile juice akamaliza. Uwo mugabo anywa wa mutobe arawumara. Tukiwa pale tukira aho ngaho hatujaondoka, tutarasohoka, tukaanza kuona pofu inatoka mdomoni mwake, tutangira kubona urufuro rumusohoka mu kanwa. Kwa hiyo watu walikuwa wanaangalia kwamba Hamisi Hussein lazima afe. Abantu bari baje kwitegura yuko Hamisi agiye gupfa, lakini aliyekufa saa ile sio Hamisi Hussein. Ariko wapfuye muri ako kanya nagwa ari Hamisi Hussein, ni yule aliyekunywa ile glasi badala yangu, ni wa wundi wanyweye cya kirahure cyanjye. Nataka nikwambie maneno haya, reka nkubwira aya magambo rero mwene data, ili uweze kuishi maisha ya kulindwa, kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwo kurindwa, lazima umwamini Yesu. Biragusaba kugira ngo wizere umwami Yesu maishani mwako, umwakire Yesu mu buzima bwawe. Hakuna chochote kitakachokusaidia ndugu yangu, nta kindi kintu cyose kizagufasha mwene data. Inawezekana umekoseshwa amani na chochote, birashoboka yuko ari ibintu bitandukanye byakubujira amahoro. Hakuna mtu mwingine anaweza kukuletea amani, na undi muntu wakuzanira amahoro. Yuko mtu mmoja anaitwa Yesu. Hari umuntu umwe gusa witwa Yesu, maana yeye ni mfalme wa amani, niwe mwami wa mahoro. Katika Qur'ani, muri Qur'ani kuna maneno yanasema hivi, hari amagambo avuga gutya katika surati Al-Maryam, muri surati Al-Maryam aya ya 15, igice cya 15 inasema wasalamu alayhi
yauma ulida. Amani iko juu ya Yesu siku aliyozaliwa. Amahoro y'Imana ari hejuru ya Yesu kuva ku munsi yavukiyeho. Wa yaumu yamutu, na amani iko juu ya Yesu siku aliyokufa. Kandi n'amahoro y'Imana ari kuri we ndetse n'umunsi yapfiriyeho. Wa yaumu yubihathu haya, na amani iko juu ya Yesu siku aliyofufuka akawa hai. Kandi n'amahoro y'Imana ari kuri Yesu umunsi wazutse akazamurwa hejuru mu ijuru. Uyu Yesu ukiwa naye, uyu Yesu rero umufite, hata ufanyiwe mambo mabaya ya namna gani, ibintu bibi byose wakorerwa, amani utakuwa nayo, amahoro uzabuyafite, kwa sababu unaye mfalme wa amani. Kuko ubufite umwami w'amahoro. Ukiwa na mfalme wa amani, iyo ufite umwami w'amahoro, hata kazini kwako ukisumbuliwa, ndetse no ku kazi kawe nuhura n'ibibazo, au nyumba yako inasumbuka, cyangwa se mu rugo rwawe ukaba ufite ibibazo, mume wako amekukosesha amani, umugabo wawe akaba yarakubujije amahoro, mke wako amekukosesha amani, umugore wawe akaba yarakubujije amahoro, unamtaka Yesu. ujye umushaka Yesu. Huyu Yesu akiwa ndani yako, uyu Yesu abaye muri wowe, wala hugombani naye, ntabwo uzajya urwana. Unamwambia mfalme wa amani, ubwira umwami w'amahoro, hebu angalia mume wangu, yewe umwami w'amahoro, reba uyu mutware wanjye, angalia mume wangu, reba uyu mugabo wanjye, ananikosesha amani, ambujije amahoro. Weka amani ndani yake, shira amahoro muri we, weka amani ndani yangu, shira amahoro muri jewe. Kwa huyo Yesu ukiwa naye, uyu Yesu yumufite, huwezi kupungiwa na chochote, nta kintu na kimwe ushobora kugabanikirwa, na ulinzi unakuwa ndani yako, kandi uburinzi buba bukuriho, na kila ulimi unaotajwa vibaya na wewe, kandi ururimi rwose rwaturikira ikibi kuri wowe, wewe unakuwa wa kufanikiwa sana, wowe ubuhabwa umugisha cyane. Nitaka nikwambie haya, ikintu nashaka kukubwira rero, ili uelewe kwamba ndani ya Yesu kuna ulinzi, kugira ngo usobanukirwe ko muri Yesu harimo kurindwa. Hakuna mahali pengine mpendwa unaweza kupata amani na salama, na handi hantu ushobora kubona amahoro no gutuza, wala hakuna mfalme anaweza kukuletea amani yoyote hapa duniani, ndetse na nundi mwami hano kwisi ushobora kuguha amahoro. Qur'ani inasema, Qur'ani iravuga gutya katika sura hiyo al-Maryam, muri uwo murongo, muri icyo gice cya al-Maryam aya ya 19, igice cya 19, anasema qala inama rasulu li ahaba laki ghulama zakia. Malaika Jibrilu alikwenda kwa Mariamu akamwambia hivi, haratubwira ngo malaika Gabriel yagiye asanga Maria, aramubwira ati, akamwambia mimi nimetumwa na Mungu wako, ngo njyewe noherejwe n'Imana yawe, nimetumwa na Mungu wako, njyewe noherejwe n'Imana yawe, nikuletee mwana mtakatifu, kugira ngo nkuzanire umwana mutagatifu, anaitwa Yesu, witwa Yesu, ambaye hatofanya dhambi katika maisha yake, kandi uwo ngo ntabwo azigera akora icyaha mu buzima bwe, yeye ni mtakatifu, nuwera, yeye ni mtakatifu, nuwera. Wakati Yesu anatamkwa ni mwana wa Mungu katika Qur'ani, igihe bivuga yuko Yesu ari uwera kandi ari umwana w'Imana muri Qur'ani, na anayetamka habari hizi ni malaika, kandi muri iyi nkuru ni malaika wazanye iyo nkuru. Lakini kuna watu wanasema Yesu sio mwana wa Mungu, kandi ugasanga hari abantu bavuga ngo Yesu ntabwo ari umwana w'Imana, kwa kuwa Mungu wa mbinguni hajaoa mke, kuko ngo Imana yo mu ijuru ntabwo yigeze irongora umugore. Sasa kama Qur'ani imesema Yesu ni mwana wa Mungu, niba rero muri Qur'ani havugwa ngo Yesu ni umwana w'Imana, na Yesu ni mtakatifu, kandi Yesu akaba ari uwera, ukimwamini mtakatifu, kandi ni wizera uwera, na wewe utakuwa mtakatifu, na uzaba uwera, maisha yako yatatakaswa, ubuzima bwawe buzezwa, dhambi itaondolewa, ibyaha bizakurwaho, kwa sababu unamwamini mtakatifu, kuko wizeye uwera. Lakini Qur'ani inamsema hivi Muhammadi, ariko Qur'ani iravuga gutya Muhammadi, amutu bighairi yu'mina Yeshua ibn Maryam, ninakufa kabla sijamwamini Yesu mtoto wa Maryam. Maneno ya Muhammad haya, aya ni amagambo yivugiye na Muhammad ngo mpfuye narizera Yesu umwana wa Maria, wa ilila umliku ilaihi bitauba, na wala sikumwamini ili nikatubu, kandi sinigeze mwizera kugira ngo nkurwe w'ibyaha, asiru finari mutlaqa, mimi ninakwenda motoni moja kwa moja, njyewe njyanywe mu muriro rwose. Maana ya kusema haya maneno ndugu yangu, amaze kuvuga ayo magambo rero, inawezekana wewe unayenisikiliza leo, birashoboka yuko urimo kunyumva muri umugoroba, unaweza ukapata ujumbe
ushobora guhura n'inkuru wa kukuondoa ndani ya imani ya Kikristo, yo kugira ngo ikuvane mu kwizera kw'Abakristo, ya kukuondoa ndani ya Yesu, kugira ngo ikuvane muri Yesu. Sikiliza, hata kama kuna shida yoyote, banza wumvirize, nibwo haba ari ikibazo kibeze, hata kama kuna matatizo yoyote, nibwo haba ari ingorane zimeze gute, matatizo hayo yasikufanye kumwacha Yesu. Izo ngorane nizizagutere kurekura Yesu. Inawezekana biashara zako zinakwenda vibaya, birashoboka yuko ubucuruzi bwawe butakigenda neza, au marafiki uliokuwa nao wamekukimbia, cyangwa se inshuti wari ufite zaragutaye, hata mume wako amekwambia sikutaki, cyangwa se umugabo akaba yarakubwiye ngo sinkigushaka. Ndugu yangu, usisumbuke na huyo. Mwene data, ibyo nibikaguhangayikisha. Yuko Yesu anayeweza kukurebishia maisha yako. Yesu arahari ushobora kugutekaniriza neza. Yuko Yesu anaweza kukurekebishia maisha yako. Yesu arahari ushobora guhembura ubuzima bwawe. Ukimwamini huyu Yesu, ndugu yangu, ni wizera huyu Yesu, hakuna kinachoweza kukubabaisha. Na kintu gishobora kuguhangayikisha. Unapoona tunatembea kifua mbele sisi, iyo ubona twebwe tugenda twemye rero, tumerogwa sana. baraturoze kenshi. Unapoona tunatembea namna hii, iyo ubona tugenda gutya, na makoti tunavaa, ndetse na makoti tukambara, wachawi wanatuona, abarozi baratubona, shetani anatuona, kandi na Satani aratubona, wabaya wetu wanatuona, abapfumu baratubona. Lakini yuko Yesu, ariko hari Yesu, damu yake imetufunika, damu yake imetufunika, amaraso ye aradutwikira. Hakuna kinachomshinda Yesu, ndugu yangu. Na kintu gishobora kunanira Yesu. Sikiliza nikwambie, reka nkubwire, yawezekana hata pale kazini unakufanya, birashoboka ko na hariya kukazi ukora, unafanya na Muislamu, ukorana n'Umwisilamu, na hakupendi wewe uwe Mkristo, kandi ntabwo akwifuza wowe nk'Umukristo. Unawezekana nyumbani kwako, birashoboka ko na hariya mu rugo, wewe mama umeokoka, wewe mugore warakijijwe, lakini mume wako hajaokoka, ariko umugabo wawe ntabwo akijijwe. Kwa hiyo kuna shida katika ndoa hiyo, ugasanga hari ikibazo muri urwo rugo. Usigombane na mume wako, ntuzarwane n'umugabo wawe, usigombane na bosi wako, ntuzarwane na shefu wawe. Cha kufanya katika hilo, icyo gukora muri ibyo ngibyo, mwite Yesu, nuguhamagara Yesu, mwite Yesu, nuguhamagara Yesu. Yesu anaweza, Yesu arashoboye, Yesu anaweza, ndugu yangu. Yesu arashoboye. Hakuna chochote kitafanyika kwako, na kintu na kimwe kizakubaho, na kikudhuru kama una Yesu, kandi kikwicire niba ufite Yesu. Lakini kama uko nje ya Yesu, ariko niba uri hanze ya Yesu, hata ungekuwa tajiri ukaitwa bilionia, nubwo waba uri umukire witwa bilionaire, kamchawi katakubabaisha, umurozi azakubuza amahoro. Lakini hata ungekuwa mtoto mdogo namna hii, ariko niyo waba uri umwana muto ungana gutya, ukiwa una Yesu, ukaba ufite Yesu, hata wakusanyike wachawi wa dunia yote, wakusanyike wachawi wa dunia yote, niyo haterana abarozi bo kwisi yose, hakuna mchawi atakayekuweza, na kintu na kimwe kizakubaho, hakuna shetani atakayekuweza, na shetani uzagushobora. Ndugu yangu, nisingekuwa hai mpaka leo, uyu munsi ntago nari kuba nkiriho. Ninapozungumza habari hizi, iyo ndimo kuganira aya makuru, ni habari zinazohusu shetani kabisa, na makuru rwose achokoza Satani. Lakini nilishamwambia shetani, ariko narangije kubwira Satani, hauniwezi hata kidogo, ntabwo nshoboye na gatoya. Baba yangu sasa aliyekuwa ananifitini, baba yangu data umbyara wari warangirije, aliyekuwa ananifanyia mabaya, wankoreraga ibibi, siku akaugua, umunsi umwe aza kurwara, akapelekwa India, ajyanwa mu Buhinde ili aweze kuangaliwa shida yake ni nini, kugira ngo abashwe kuvuzwa. Wale wa India hawakujua chochote, Abahinde nta kintu na kimwe bashoboye kumubonamo, wakamrudisha nyumbani, bamugarura mu rugo, akapumzika. Ameambiwa subiri kufa, arategereza, baramubwira ngo naruhuke ategereze gupfa. Aliugua ugonjwa mbaya, yari yarwaye uburwayi bubi cyane, anaogopa kuusema, kandi natinye kubuvuga. Yari yatinye kuvuga ubwo burwayi. Anasema yeye aliogopa ugonjwa mbaya, we data umbyara yarwaye uburwayi bubi, sasa naogopa kuusema, ninaogopa sasa hivi kuusema. Ninjewe utinye kuvuga ubwo burwayi nonaha. Wakati baba yuko katika hali mbaya, igihe data yararwaye arembye, alikuwa amelala sitting room kwenye viti, yararyamye muri salo mu ntebe, kwenye coach, muri diva, ni diva Sasa mashehe wanakuja kumuona hapo baba yangu, hanyuma abashehe bakaza kumusura data, mahalaji wenzake wanakuja kumuona, n'abandi bakorana bakaza kumusura, Waislamu wanakuja kumuona, Abaisilamu bakaza kumusura, na wakifika pale wanasema subhanallah la ilaha illa Allah, ili atamke maneno yale, bagatangira bakatura ayo magambo, ili aweze kutamka maneno hayo, kugira ngo ayasubiremo.
Sasa wao wanasema yeye hasemi. hanyuma bo bakayavuga ariko we nasubiremo. Wakati huo yuko katika hali mbaya. Icyo gihe yari yarembye cyane. Akaja mtu mmoja anaitwa Yesu. Hanyuma haza umugabo umwe witwa Yesu. Akawa anamfanyia namna hii. Akaba arimo kumurembuza amugira gutya. Anamwambia Alhaji Huseni, arakamubwira ngo Alhaji Huseni, mimi ni Yesu nakuita. Ngewe ndi Yesu ndimo kuguhamagara. Njoo kwangu. Ngwino unsange. Mimi ni mwokozi wako. Ngewe ndi umukiza wawe. Na anamuona. Kandi akamwibonera. Pale sebleni wamejaa watu wengi Waislamu. Aho ngaho muri salo hari huzuyemo Abayisilamu benshi. Akawaambia, arababwira ati, huyu mtu yuko hapo mnamuona? Arababaza, ese uyu muntu uri imbere yange mwaba murimo kumubona? Wanakodoa macho hawamuoni. Bagakanura amaso ntibamubone. Wanamuuliza, wewe mzee Huseni umechanganyikiwa? Bakamubaza, wewe Huseni ese wavangiwe? Akasema hapana, mimi naona mtu pale anaitwa Yesu ananiambia. Arababwira, nago navangiwe rwose, ndimo ndabona umugabo uri hari imbere witwa Yesu urimo kumbwira. Na ananiita ananiambia yeye ni mwokozi wangu. Kandi arimo kumamagara ambwira ngo niwe mukiza wanje. Anawauliza swali. Nono arababaza ikibazo. Sasa wakati huu nakaribia kufa, mbona asije Muhamadi wangu? Nono aitababaza, ese iki gihe ngewe nenda gufa kubera iki Muhamadi ntumwa yangitaje? Kwa nini aje Yesu ambaye sikumwamini toka maisha yangu yale? Kubera iki hataje wa undi nize imyaka yange yose ya kera? Wale wazee wako pale Waislamu wenzake wakaanza kukemea. Abo basaza bari barahonga b'Abayisilamu batangira gutokesha. Wanasema a'udhu billahi minashaitani rajim. Maneno haya ni ya kukemea kwa Waislamu. Ayo magambo niyo yo gutekesha mu Bayisilamu. Yule baba anawaambia wala msiseme hivyo. Uwo data aitababwira ngo nimugire icyo muvuga gutyo. Yule sio shetani, ni Yesu. Uriya nagwa ari shetani, ni Yesu. Sasa kilichotokea, ikintu cyaje kuvamo rero, shehe mmoja akampigia mchungaji mmoja akaja pale. Icyabaye rero umushehu umwe yahise ahamagara umukozi w'Imana ngo azaho ngaho. Akasema yasitukute kama yale ya ngariba. Aravuga ngo nibize kudufata nka bya bindi bya ngariba. Lazima mchungaji aje hapa haraka. Birasaba yuko umukozi w'Imana aza yihuse hano hantu. Mchungaji akaja pale haraka. Umukozi w'Imana aragera. Na alipokuja akasikia maneno yale ya yule mzee. Hanyuma aje yumviriza ayo magambo y'uwo musaza. Akasema haya maneno ni ya maana sana haya. Arababwira aya magambo arimo kuvuga ni ingenzi cyane. Yule mchungaji akaona awaite wachungaji wengine. Uwo mukozi w'Imana aravuga ngo reka hamagara abandi bashumba. Ili asiwe shahidi peke yake. Kugira ngo atabu umuhamya wenyine. Wakaje wachungaji zaidi ya 5 pale. Haza abashumba barenze 5 aho ngaho. Wakasikia maneno ya yule mzee Huseni. Bumva ayo magambo ya mzee Huseni. Wakamwambia sasa mzee Huseni, baramubwira mzee Huseni rero, usalama wako ni kumwamini huyo anayekuita Yesu. Ibyiza byawe nuko wizera uyu mwami Yesu urimo kuguhamagara. Yeye akasema nifanyeni haraka. Naye arababwira ngo nimungirire vuba. Maana ninapokaribia kufa namna hii, kuko ndumva negereye urupfu cyane. Ningetazamia kumuona Muhamadi anakuja kunipokea. Nari nzi yuko ngiye ndi bubone Muhamadi aje kunsanganira. Lakini Muhamadi simuoni. Ariko Muhamadi nawe mbona. Huyo naye muona sasa. Huyu ndimo kubona rero. Ndio natakiwa ni muamini. Uwo niwe nifuza kwizera. Wakamuongoza sala ya toba. Bahita bamuyobora mu isengesho ryo gukizwa. Mzee Huseni akaokoka. Mzee Huseni arakizwa. Akamwamini Yesu. Yakira Yesu. Sikia nikwambie ndugu yangu. Eka nkubwire mwene data. Aliyemsumbua Hamisi Huseni, wa undi watoteje Hamisi Huseni, aliyeandaa mabaya yangu kwangu mimi, wa undi wagambiriye ibibi cyane kuri jewe. Hatua ya mwisho mambo yanabadilika. Intambwe ye ya nyuma ibintu byarahindutse. Yesu anabadilisha mambo. Yesu ajya ahindura ibintu. Lililokuwa baya Yesu analifanya kuwa lizuri. Byari bibi Yesu abihindura byiza. Ninakwambia hivi ndugu yangu, ndakubwira gutya mwene data, lile baya lililosimama mbele yako, icyo kibi kiguhagaze imbere, tegemea Yesu atajitokeza kuliondoa. Yesu ataliondoa. Yesu araza kubikuraho. Wala usivunjike moyo. Nutinye rwose nuvunika umutima. Usivunjike moyo ndugu yangu. Nucike intege. Hangaika yako yote ulionayo, ibyo bintu byose bigutoteza bikuriho, vina mwisho. Bifite iherezo. Na inawezekana ni leo mwisho. Kandi birashoboka ko ari uyu munsi. Inawezekana ni leo mwisho. Birashoboka ko ari uyu munsi. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mimi napomfikiria Yesu huwa ni kama nasikia kitu kingine. Iyo ndimo ndatekereza kuri Yesu mba meze neza cyane, numva ari ikintu kidasanzwe. Ndugu yangu, usihangaike kuwategemea wanadamu.
mwene data ntuzizere ngo wiringire abantu, kwa sababu kila mwanadamu ana matatizo yake, kuko buri muntu wese aba afite ibye bimureba na hakuna mwanadamu anaweza kukuondolea matatizo yako, kandi nta muntu ushobora kukurangiriza ibibazo. Hakuna mwanadamu anaweza kukuondolea, nta muntu wakurangiriza ibibazo, ila yuko mwanadamu mmoja, Yesu Kristo. ariko hari umuntu umwe, yuko Yesu Kristo. ni Yesu Kristo wenyine. Kama unalisikia piga makofi. Niba unyumvirishe neza kama unalisikia piga makofi. Niba unyumvirishe kwa mu mashi. Haleluya. Haleluya. Naomba tusimame ndugu zangu. Naomba tusimame wapendwa. Ndabasaba ngo duhaguruke bene data. Tusimame ndugu zangu. Reka duhaguruke bakundwa. Yupo Yesu hapa. Hari Yesu hano. Usimuangalie mwanadamu. Nukarebe umwana w'umuntu. Usiangalie tatizo lile ulilonalo. Nukarebe tifoid ufite. Yako mambo yamekusonga. Hari ibintu bindi byakubabaje. Unawezekana umekatishwa tamaa na mtu fulani. Birashoboka ko wiyanze kubera umuntu runaka. Hakuna mtu anaweza kukutia moyo. Na undi muntu wagusubizamo imbaraga. Hata mchungaji wako hajifahamu tatizo lilonalo. Ndetse n'umushumba wawe ntabwo azi kibazo ufite. Hata nyumbani kwako hajafika huyo mchungaji. Ndetse no mu rugo rwawe uwo mukozi w'Imana arahagera. Lakini Yesu hana kizuizi cha kufika kwako. Ariko Yesu nta mpamvu nimwe yamuzitira kugera iwawe. Hana kizuizi cha shida yako. Na kintu na kimwe cyamubuza kurangiza ikibazo cyawe. Mimi Yesu namjua. Ngewe Yesu ndamuzi. Mambo mengi alionifanyia Yesu. Ibintu byinshi yankoreye Yesu. Siwezi kuvisema leo. Ntago nabivuga uyu munsi. Lakini naomba nikualike mpendwa. Ariko ndashaka kuguhamagarira mukundwa. Siku ya Jumapili ku cyumweru naomba ufike. Ndagusaba kugira ngo uzaze. Peleka taarifa hata kwa watu wengine. Ndetse utangarize n'abandi bose. Biko Yesu atafanya Jumapili hapa. Hari ibintu Yesu azakora ku cyumweru. Walionyang'anywa vitu vyao watarudishiwa siku hiyo. Babandi bambuwe ibintu byabo bazabisubizwa. Yupo Yesu. Hari Yesu. Na mimi sasa nataka nikwambie jambo moja. None rero ndifuza kubwira ijambo rimwe. Kama ulitoka nyumbani haujaokoka, niba wavuye mu rugo ukaza hano utara Yesu ubuzima bwawe ngukizwe. Kama ulitoka nyumbani haujaokoka, niba wavuye mu rugo utarakizwa, usiende hujampokea Yesu. Nutahe utarakira Yesu. Ndiye mwenye uwezo wa kukuondolea shida zote. Niba ufite ubushobozi bwo kukurangiriza ibibazo. Usipomwamini Yesu, utizera Yesu, hawezi kukusaidia. Ntabwo ashobora kugufasha. Naomba sasa ndugu yangu uje tuombe pamoja. Ndagusaba rero mwene data uze tubashe gusenga. Kama uko hapa hujampa Yesu maisha, fanya hivi mkono wako. Niba uri hano ukaba wifuza guha Yesu ubuzima bwawe, uzamura ukuboko kwawe. Fanya hivi mkono wako mpendwa. Uzamura ukuboko kwawe mukundwa. Lazima tumkaribie Yesu wetu. Birakwiriye yuko twakira Yesu wacu. Tumkaribie Yesu wetu mpendwa. Twakira Yesu wacu. Yesu anayeokoa Waislamu. Yesu kiza Waislamu. Yesu anayeokoa mashehe. Yesu kiza bashehe. Yesu anayeokoa wakubwa jeshini. Yesu anayeokoa watu wakubwa jeshini. Yesu kiza abantu b'abasirikari bakomeye. Kama upo nyosha mkono wako namna hii. Niba uhari rambura ukuboko kwawe gutya. Yuko mfalme wa wafalme. Hari umwami w'abami. Yuko bwana wa mabwana. Hari leo anakomesha mambo yako. Hari umutware w'abatware. Anakomesha shida zako zote. Ibibazo byawe byose. Naomba wewe umenyosha mkono, njoo hapa mara moja tuombe. Ndagusaba wowe wazamuye ukuboko kwa wewe unyosha mkono, njoo mara moja tuombe. Wewe wazamuye ukuboko kwa uteri intambwe zihani. Njoo tuombe mara moja ndugu yangu. Ngwino wihuse kugira ngo tugusengere. Yuko Yesu. Hari Yesu. Hebu tumshangilie Bwana kwa ajili ya hawa wanakuja. Wameamua kumpa Yesu maisha yao. Abo biyemeje guha Yesu. Hawa ni washujaa kabisa. Abangaba tuziko Yesu azabita. Hawa ni mashujaa wameamua kuja kwa Yesu. Abangaba na abana b'Imana. Hebu njoo tunakusubiri ndugu yangu, njoo haraka. Nawe turacyagutegereze mwene data. Njoo haraka mpendwa. Ngwino wihuse mukundwa. Njoo tusawazishe maisha yetu. Ngwino ahindura ubuzima bwawe. Njoo ndugu yangu, njoo mpe Yesu maisha yako. Ngwino ahindura ubuzima bwawe. Kimbia haraka mpendwa. Ihute mwene data. Huu ni wakati wako. Uze ni igihe cyawe. Wakati wa kesho sio wako. Igihe cy'ejo ntabwo ari cyawe. Maana kuna wengine kesho watakufa. Ejo hari abandi bazapfa. Lakini wewe ukimwamini Yesu hautakufa. Ariko wewe niwizera Yesu ntabwo uri bupfe. Wewe utaishi milele. Uzabaho iteka ryose. Na maisha yako yatabadilika. Kandi n'ubuzima bwawe buzahinduka. Maana yupo anayebadilisha maisha yako. Kuko hari umuntu uhindura ubuzima bwawe. Yuko anayesamehe dhambi zako. Hari umuntu ubabarira ibyaha byawe. Yuko anayekutetea mpendwa. Hari umuntu ukurwanirira. Kama alinitetea mimi Muislamu, niba yararwaniriye ngewe Muislamu, je wewe ndugu yangu byashoboka gute wowe mwene data? Naomba uje mara moja. Ndagusaba kugira ngo uze. Tutakataa kufa. Turaza kwanga gupfa katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Tunakusubiri ndugu yangu, fika hapa mara moja. Turagutegereje mwene data. Huu ni muda wa mwisho tutakwenda kumalizia. Uyu ni wo mwanya wa nyuma tugiye kurangiza. Ndugu yangu, najua moyoni mwako unasikia vita.
ndibaza yuko mu mutima uri muri umfurwanyishwe cyane. Najua humu Waislamu hawakosi, Waislamu wamo. Kandi ndabizi neza yuko hano hagati yacu ari Abayisilamu. Ndugu yangu nakwambia hivi, mwene data ndakubwira ngo njoo tumwamini Yesu mtakatifu, ngwino wizere Yesu nuwera, ambaye hana dhambi na cyaha na kimwe, na huyo akituosha Yesu, kandi uongo na tweza ni Yesu, akitutakasa huyo Yesu, kandi uongo aratweza, maisha yetu yatakuwa mazuri, ubuzima bwacu buzaba bwiza. Njoo mwamini Yesu ndugu yangu, ngwino wizere Yesu mwene data. Karibu rafiki yangu, karibu hapa mbele. Ngwino nshuti yanjye, ngwino hani mbere. Karibu hapa mbele ndugu yangu. Ngwino hani mbere mwene data. Ni wakati wa Rwanda kubadilika. Ni igihe cy'u Rwanda guhinduka. Hatukubali Wanyarwanda waende kwa shetani. Nago tuzemera yuko Abanyarwanda bajya kwa shetani. Ni lazima twende kwa baba yetu mbinguni. Birakwiriye yuko tujya kwa data wacu mu ijuru. Unasikia moyoni mwako kwamba niende ama siende? Urimo kumva mu mutima ushidikanya ese ngende cyangwa mbireke? Hiyo sauti unaosikia kwamba usiende, iryo jwi urimo kumva ngo nugende, hiyo ni ya adui mpendwa. Iryo ni ijwi ry'umwanzi. Unakukataza usije kuokoka. Ngo urimo kukubuza kuza gukizwa. Sauti hiyo ni ya adui, uyikataye kwa jina la Yesu. Iryo jwi ni ry'umwanzi, ryange mu izina rya Yesu. Tunakusubiri kwa mara ya mwisho. Turagutegereje igihe cya nyuma. Njoo hapa ndugu yangu. Ngwino hano mwene data. Uondoke ukiwa umepata maisha mazuri. Ngwino usohokane ubuzima bwiza. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Na sasa ni heshima yangu, ubu rero Newiteka nimkabidhi aposto, hanyuma mikro ili aweze kuongoza sala ya toba hawa waliofika, kugira ngo ayobore bano bantu bateye intambwe hano imbere mu isengesho ryo gukizwa. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Reka rero dusenge, hanyuma dusengere n'aba bene data baje kwakira Yesu. Imana ibahe umugisha. Mwaje kwakira Yesu, mwabonye ko Yesu akomeye. Okay, reka duhumirize twese dusubire muri iri sengesho. Subiramo, humirize, vuga ngo mwami Yesu, kinguye umutima wanjye, injira muri nje, kuramo ibyaha, kuramo umwanda. Ndakwizeye, uri umwami, uri umukiza, uri umutware, uri umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Ndakwihaye Yesu, mbaye umwana wawe uhereye uyu munsi, mpanaguwe ibyaha byanjye kubw'amaraso yawe no kukwizera. Ndakwizeye, ni wowe Mana, ni wowe mwami, ni wowe byose ku buzima bwanjye. Urakoze Yesu kumbohoye kandi ungiriye neza, unkinguye amatwi yanjye kaba nkumvishe. Ndakwizeye, sinzongere kugwa mu byaha, nkomezwe n'umwuka wera uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Zaburi ya mbere.